Mama botana papaya Akaye wu Ize jamini ewo Sepunya sochi Bema meko Oside Alafu Yehowa Da 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 Boom 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 come on boom boom da 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 and my people and my botanya papa Kaya wu da 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 yeah wo hey 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 ama utana papa ya safu yewa izenya mini wo Ghana adisiye oboba opore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM womboma kaya da 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 and indeed asafo awurade ne yen wo ho okan yen ho aba Odi ejiu bara mini ewo boom boom Aropa yusu ya di asida eni ayeye de kwa moti asifo nyankopon no na domini ne humo bro eni wacha mana so yen so aropa ye kan ya kan ti asifo ho en na ye wogidie si asafo awurade okan yen ho Israel nyankopon ne yen wo ho da 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 do na fa bum bum And of course, today happens to be the 12th day of October 2023. 12th day of October 2023. And I'll probably say, Psalm 46 minutes down, 6 a.m. Bringing you the Thursday edition of your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation. It's said, "Bon, you can tell a friend to tune in to Ahenkan 93.3 FM, your family favorite radio station." So I say. On behalf of the team, Udi Ankan Kwame Yaboa, Adwumpa Hene Kofi Mensah called BK, Billy Man, Oframi Obuoba, Ofuri Amanvo. Midij Media no Chia Media Mo free sabre kopim sanopa nundubebo for God Encounter. We back on your radio, and it feels so good to be back here. Broadcasting live from our national studios here. Ekuya Frakoma precisely yawo achim abo wabo. I don't know where Pueman tem emo. We are here for we networking the globe by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com. My TuneIn, Modern Ghana, Zaino Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. Baby, I'm be ampacho. Over to me a search for Ahenkan with TA. So that's it. Hey, hey.
Ajebu. I don't hear chance to say I said you no no. Yet you remember bring some the man. I feel you couldn't me some so. You free on one year day. Yeni actually mo go pramane so ni akofa sports update ahodo no. E dia bro. Omu wi aye sign ba birthday wishes bi wo ho no mo ayeye. After dedications no. Then na ya ba wo dachi enti. And on your brack into your foot, you're not seeing a woman. Now, for you, we are the Bonkra mobile so about big interviews, you know, and also about Aquemo. So it's a segmented show, well packed, all for you. I don't pay kind of home. Nayan Sumo in a grand style. And it's why for you, but brain some sending be second the moon, my famana fee and to us. I don't pray well, poor man tell me how do you be no same country say idea in suno air trinity anopaya. Inti anopay wo a poor man tell me a how do be brino. Yen share in suno any in suno air trinity anopay. Ebe pete kakra, ebe pete kakra, na ebe ye twi kakra nti ya nate na samba ya nate na samba nti eno no ye anopai ifri sabria akofim se nundu bebo ewe poe mantem emiaye ahodo bebre no a na emum ifri nundu brem ekono o kire se womo a omonsan ka omo de anopai no womonsa be ka omo de ifri nundu brem ekoprem to bre ho no mo baabie no na emum sabre kro no ano awia no ebeyi ni ti ewo emiaye ahodo bebre no a na fi enwumre ifri no mienu no miensa ho eba no o kire se uma wuti so na wo hwe mu a bonu se insuo no abochinku obroni se aye cloudy emunamuna enintia na wa hye ne nso de amame me bone tofa de amawo a o kire se ene insuo ahoɔden ewo soro enintia na wa hye ne nso awia ne bɛbɔ de nanso awia ne bɛnante mu a obejam aposo ama insuo no ateki over enintia na wa hye ne nso de amayen sɛne wi mbɔbra bɛsi akɔ ne mu no ɛno na wadaroma abusia yade mu amane no de amawo afei nso na de fidi na to ha no mu ama mu akɔ abai na mensan entwe wadwen si so sɛ wachinchimu ana de radio ne de ato ha na utie maachi ano pay no waba bɛka apam a ye ne Nyankopɔn ɛwɔ no waba bɛka sa apam ne ho ɛne nti apam no mu nkyirakyerɛ anase nkyirikyiremu kakra ɛwɔ hɔ ɛde fa apam ne ho ne sɛ si aba bɛyɛ apam no ma ɛne apam no emu akyɛfoɔ no ɛnya de awo wo bɛtena ka mu na ka na kɔhwe hɔ ɛnya de awo yare bi bɛka wato fam ɛnya de a wanimu bɛgu ase ɛka bi ba bɛmene wo na ɛyere so kyere so sɛ dɛnyara a ɛgye Nyankopɔn no ɔbɛ Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn no wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔnwu yɛn nimu ase da ɛne tia no pa yi afei no wabɛka yɛn ho a wotiri nkwa yɛmo akɔ aba yɛntoa so Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Yesu fata Yesu fata Eina yede. That's right. Aba. That's right. Aje. Young Quay. I'm a wine. Okay. Oh.
amane Eba cho fa Bible no na fe yankom e free e joda no e benada ukuada enne eye yawoda fa Bible no na fe yantoa so enkamu asem kakra asem we de nam anase ye de brewo ye be dai na didi kirewo e free na no e joda no e bepem enne yese den ewurade ahye yembo se obeyi yen apue mese den ewurade wa hye yembo se obeyi yen apue so abompaye dada unya moye ene unya moye a ye mompaye o ye driver ni ampacho nkate wani onka ho wa wo nante so onka ho enkate wani na imomfo adwen ne wakoma edi mpaebo no achi ye nyankopon ne ya bank se anopai oma ye san dawase ne wa ya mayen esom yembo nanka yenso ene hwan se ye bekoda na de achi ya nkonsuo amawo ya anya bibia no na e kire se de omo ayeni entimi nso mi ye wei e de amawon nyankopon ankire se wo ye kwawuni na kwawuni de wo mo nsem wo mo kan se ye di enoboa enti se wo ye mamia ne ma ya amawo nyankopon onye wo ye mamia ne ma ya amawo oni noboa onyankopon na doye ne ni moburu hu esu nipa nyina eso anopa yi eye wadoye ene wahumobro ne umoburo hu ena aso yenso ena ama anopa yi ye ne mu nyina sori ye ne enra ye kokoshe nkrofo okunu no mu achi ye enra saa bre yi obi aye late a wote taxi yi mu wa ye late on ani ba bi ofie wa pia anopa yi ne ekọ na ni so ahomache anadwo ade echi nne no ono nko ananim awurade wahwe saa afo nyina so enra pa obi buru ya no pay hangover che no wa me na nwu annam because wo se aboneyefo wuo enye wo fe enra pa ba bi obi nante ko yekodi bone obi ko nante ko ye pa kodi awu obi ade eda hɔ a obi wi aye awurade wahwe ye nyina na mo so ama no pay ade a chien yesi asedan kan odin ayeyi nkan odin kronkron enasen kan odin afei awurade said the waya mayen no wa hwe yen so wa boyen ho ban wa gien free atamfo nsam wa ma anopai ahoden wo ho a yaka tiasefo ho yi ye gya na de di hye won saw boache papa ya ho brase mpa ebonie ye se bra be kan yen ho bra be ti wani mu kire yen bra be di yen anim yakone abadie nyina mu da donko papa no pai be da ho adi be ye kese be hye wo ho anuonyam betutu yanamon sidia kon ene ne ye ne ebeyi musu esan amane awurade yifiri wo maso onwunu nyono boache papa mo ade hie yinsere onwunu nyono da donko papa yi ma wade hie yinsere o ma omuni adanse na enipa nhunu se ampa utumi no ano ohye utumi ne da so tiase na ne wo ka ne bam yenim se waye eni ti yese giso aseda ewe Yesu dinimu boache papa yi wona apie ekwakoto wo mo apie ekoton draveni mede ne hye wonsa mede nu mu janimu da donko papa bonechi dom ye na chitafo gina na chi na kan ho obonefo ni so hye na gina tu a wasusu di amasafo yi anopa ya tujatum wo mo agina tu no wo mo hye nyina da ebe tonsuom na dansedie be do so dia manyamema nyamema be hyiam no mo di adanse sanse oni won adiniye yenim so waye eniti ya de so aseda de ma wo ewe Yesu timu amen afemi do fo yantini taw emfemfiri ho enra ye kenkan asem no enenso ye toa so me ka kire wo a wutie mi anopai se wugidio se wunyinio
media anopai boati papa na asoma me wo anopai dadonko papa na asoma me o se me kan kire wo se wo se de tie bia obemu ayeye tie he se nya wo mpa obema wo ma yeye obema wasene mumma ayeye no mo ahwew enti se wo pew se wo mpew ubedi yie se wo pew se wo mpew awurade akai na pam eni nti wo ubedi yie na eyo se na no wo mo a Israel fo na Yankopon esoma wo bofo no o se ade so onkonko se ade na oduru Israel sase so na oye na adwene se wo ba be sei adehye no a wo kai se we num de wo mo ye me nkrofo a me no mo apam no na e wa adwene se safo no o mo ni bone ana na o mo di bone na ne tie ne se Onyankopon ye apam krafo a se one wo apam a emfa ho ene nia esie emfa ho ne nia wo ye awurade de okai na pam wo de ne beka se wonsu bedi wo de so anopa awurade se yanka nkire obi mu se obeyi wa pue se ne na no we yi Israel fo pie ye Israel for wo motu o mani hwe won achi a na je so wona tamfo na ebeyi no mo tiatiam asem atoyenyo na den na Moses wa ma ya ntena nkrofo ekuro so wo mo kunkum wo yen wo hompa anka enim se nkombe yen abrempon yie yenim se nkombe yen yie no mo tiatiam ebinim usu bobna Moses yei wadi yam bone afei Onyankopon hwe wondin eros me yes wo mo nhyɛ da nimmi o wo mo nhyɛ da nimme na mame nkai wo de David kan ye David nyom eti edu nwotwe enyimu enwotwe no de kro no me ka wo de David kan ye wa bra Israel fo no hu ya ebinim ani abere ebinim usu bobna na sembe nkura ni se de ya de to da bia wutimi su saa no unsa to da bia wutimi su wakoda kete so a wasa wo da dwodwo ho no wutumi bobna wakete ne so adan waso wonna mamaniem nu osu asembe na aba onya duane ni ye asembe tiha boache papa ese na no David kan asem ntime nkawo tie ose na David asem o kan ye nie David nyom etidu nwotwe nyimu edu nwotwe no ose wo betwa me mama ni hunu demu na awurade beye uchitafo kese wante mami santi subiem ose den na oye den wo betwa me hwan Onyankopon hwe wunua no anim na ka ne se wo se na obetwa me na wabisa ne se ose hwan Onyankopon anopa yi Onyankopon betwa wo amane anim Onyankopon betwa wo Jesu no when you sukura anya fe jai Jesu no when you su nya fe usu ankasa anya de veze dai usu ankasa kra anya de nti jai banana wo boni bebre u kikam asade wo nko ana ewiase ahokire nya ti ha o se nanu asemu a David kan ni se na ewurade betwa me mama ni hunu brem anopa yi ewurade betwa wo wamma ni hunu brem anopa yi ewurade di adanse die bebrew wamma ni hunu brem anopa yi ewurade be hyawani munyam wamma ni hunu brem o se na wo betwa me mama ni hunu demu na ewurade beye me chitaifo ewurade beye wo chitaifo eni nti wo koton ye beto ewurade beye wo chitaifo eni nti waware yi enwu da me se den aware no enwu da ka tira wo ho sa aware no enwu da Onyankopon eba beye wo chiginafo oba betawachi enipa nyina yiwa ma brabo yi mu uso we mu ana wai wo mu ado ho to won so nyina yiwa ma eni nti amo aye basa eno de adani su o kata wani mini su kra nya fe tia ewurade betoa wo amani hunu brem me se ewurade be den wo betoa amani hunu brem na wo be di adanse David di onu ohun ye wo kan ho asem na ti ayi 19 edun krona afi yemfensi ne enko sports fo ne ho osina oyi mikojina die eho tre ojeme efiri se
me so nani. Oh, hallelujah. I mean, I can't be moved amount 19 no, we don't chrono. Ano pay. I say, Raddy Bedding, a Raddy be you a pray. O bren ya quada. Ye be kai wo bre. Hey, a drew baby a Juman who was a promo 2. I was see you free one status be edo call another status. Ye do kwa and was ye do ye page with the course akeke. Ye mouse wa corne as sour ketua as some warfare or near be. A radibe babe ye which tie for. And into a best sound story. 19 tea. Osena oyi mi kojina why Onyankopon. Me se wan ye Onyankopon ose oyi me. Kojina de ehotre. Ewrade yi me wan yimi sa keke. Oyi me no de mi kojina baabi ehotre. Baabi a talent ni betimi a operate. Ewrade yi yen de emba ha. Say aha de nyame adom, they will give you the space, the room to operate. Ewrade mfa ade bone mfa nhyira ne ma. Enhyira bi ewrade de be ma ne ma no, eye nhyira wo mo be omo ho be hare won ewo mu. And it is sometimes you betimi anya adwuma bi. Adwuma no omo ye too restricted to the extent say ukotra microphone na chikra no a yesi we ne ye pese wo ka. Wo chen ye wo act movie. Dabi ewrade won fa wonkonkosha ho kire mu saa tie hai. Ose na oyi me kujina de eho tre oje me ifri se me so nani. He delighted in me. Me so nani. Ewrade be jew sansa wo so nani. Waware na so ewrade ani nti obeje wate. Wawo se wo na hu hia ewrade o. Se wo di yie me ka kire wa no pai ehu hia ewrade ankasa. Se wo ye nhyira na ya dansede di ama ewiase nyina no ehu hia ewrade ankasa. Nti bebem obeje wo na obeyiw epue. Kristo asumdwe nka ho. Na dum no so mfa ma wo. Esu ni die gyae ubesu ama uti ayoya. Enkonkosi ba bia. Nya gidie wa awrade mu. Se wa ma ne hunu brem. Obeba betoa wo. O metoa wo keke. Obeba be ye uti taifo. Na owia wa yi wa pie firi saa mane anim. Edwa kogina asase a etre. Asase a etre no means abundant blessings. Blessings are uncountable. That is asase etre. Na fe wa jew edwa firi owuo ntem emu obu onoma oyenhyira wi na fe yare etete no awurade beje wa firim. Why? Because he delighted in you. O so nani nto obeje wo awurade nka wo ho na dum no so mfa ma wo na onhu mobo akoni abedie nyina mu ofre me obowo ba ofori amanfo anopanyi so ha ne yede na de ni si na nyankopon ya adoma wo kina ya wie no kra Kristo nka ho na adom no so mfa ma wo ni nyina mu ni ya no ate ase se oye gye nyankopon oye oba nyankopon oye honhon kronkron nyankopon eyire so kyire so seden ongu ani mu aseda obedomo sports up next omo wie a ye besan ba na afia beto aso e de ama ho jo apombo ko de bibia kama bibia kama obi so so bibia fine nyame adom ahode wa ha bibia so de dadin sure we no so what is o me say ba ai showdown walk no nyankopon ya adom a Saturday ya anopa no nsia okay na odan kwantanum eho no ne ye nyina ye hia na afia nante odan enyina ne yakwa wie ewo public park eno no wo Old Town. Alright eho no mo na kire se enkasa ahoro no nyina ebetodwa eje kuba kwasi nyantachi be mu am kwasi nyantachi so e showdown sa hwe oye showdown ba ku bi so asani asani ntina gazo no dabi me ka kwasi nyantachi original kwasi nyantachi
What? Original question and Okay. say question and for the doors. But the Obama Edina popular no. Ono na yehunu ni so your original. Kennedy so ye hwe nanim. So ono so beba. Bunya ba de. Ye hwe nanim. Okay. So ono so beba. Inti nyame adoma Saturday we ni enya senketwa. Enya senketwa. Inti ye behwe obi anso anim. Okay. Okay. Mom yen komra. Eda no pay adeshimamba Ghana mamba yema mu nyina kwaba embra ahenkan 93.3 so yatenase ya gudie mu nsem na yedi Asia e machin so midin ade Joshua Kwabena ejenim Yosef Ajin so no obetene enkam na no pay my fasida Emma Jubilee Hospital omo asuasen media gudie mu nsem no enso bro o se min kancho se Arabia attitude bia na fabre ye behwe etuase one time enso ede amount you all about to enso honti labia peso ebian oba ye beboa o afi pharmacy ne enso aba edura o pato bia no benya bi enso ato anom asa ho yare enso Jubilee Hospital afi antenatal care no ho sansona postnatal care no enso aba theater e ho ebia surgery bi anasho operation bi na pese wo ya fa be dan ye na vie nya ne kama enso emfa emma maternity ne enso aba ntende no apemfo no mombre na afi ye hwemo kama afi aya ultrasound any electrocardiogram machine enso aba scan bia bi etwa bi enso edi amalkama afi ohwa de a unhu ade benwa unhu ewechire unhu a wanhwe entu asente mo chine bi no hakese pa na edi eblo your eye clinical infidie ahyemma woni yare nyina no yede esa na one time enso edi amount cancel it honum intenei bibi etire wadwen so asem bi etentiu bibi udwen ho a onti ase so a ondwen ho a etwetwerobo fa beda cancel it ne na omonhwe enka entu ase ntempa so enfama fene no pa bia no nchechire enso ekoso edema diabetes ene hypertension fo no kanti enso ho nti so wadwum uofie na apedua na pomdi wom enso atwedidi a bepiem Jubilee Hospital ya kanti ne na emeduan papa apomdi wom na to na bibia so enko kama emfa emasa oba na gita insurance nso dia ye beji na ya hwe yi hwe echi akwan a odan baburo dia so amantra bridge ne so honum na echi akwan enso ewo ji number ye na jinchemu a esin midie 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na ni mpenifo enso edi enkomo ewo eye Jubilee Hospital afa Bloom's Bookshop and Trading Enterprise enso aba sisia de schools no ye biebie na ye bie schools sana na edi adwendwen ne ohaw ne atete na de ebre awofo na fa school fo ni nyane se omoma enso ebefifie asan akọ school bio bookstore afa school ni omatoto no ye na nya de kotoa mesro me kanfo de amount se enei oban eko school na peso to school nyoma nyina ne bo wo foma kopiem Bloom's Bookshop and Trading Enterprise na fe yemboa na bibia nso enko kama efa ema oba school nyoma nyina no wonya bi enso ato Bloom's Bookshop ne bo no enso ewo form exercise book ruler afi mathematical set pen na fe pencils sharpness crayon poster colors clear bar collection food office pin cardboard form cardboard eraser and graph book na opato kopiem Bloom's Bookshop asem dane se nyoma ne yeton wholesale price intende no so person 2 ekoton a sa kunyan ho so person ton bako nso a sa kunyan enso ho afi mo bi offices afi printing business na oye school for asode for bibia fa mo printing hu ne ma de mo fa bedan Bloom's Bookshop and Trading Enterprise na fe yembo mo sa ekwan no eso wo hwe chi akwan a na se achim odan opposite Ghana Commercial Bank car park no honom na obehu yen oni ending sa wo so number iso 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 083 731 0203 083 731 na oni Bloom's Bookshop and Trading Enterprise enso edi enkomo Festus Enterprise enso asoyasen dan danyina me ka twosema efie enye de mabusafo ani enka fie nkwala no ne ba no so munyo mutena fie na bibia nso ekoye de ma fa weekends eduru a se be ma wanko ba bia se otena se na Ghana Premier League ekoso English Premier League ekoso nya bi na ohwe na bibia nso ekoye de ma na se onya bi ahwede a
na so kita decoder ema okwan ma wonya bi ahwe nti pe decoder ejan na so decoder na se ebo adwuma dia kopiem of Festus Enterprise se bia den multi TV na opato na do nchema DSTV enso ebi ho Star Times Canal Plus afe HD Plus combo no eso de papa ni nyina no benya bi enso ato of Festus Enterprise akachia yedimu nkomo no enso de abro ebia nso den TV na opato dia brand biabi ebi of Festus Enterprise TV 1 month ebi aba sanso decoder stands enso no ebi enso ho ebi o decoder na se ne TV no remote na ayira fa bedan ye ne ma obi na to na bibia nso enko fan enfa ema office bi na ubie adwuma ko bi na ubie anase school dem kra obese mo nkwala no omo feel Asia fa bedan Festus Enterprise Asia to hospital biabi enso ya kache oba ne bon ofom ye ton mo asan be fix e the amount na bibia nso akoye enso e the amount wo hwe chia kwan a na se old Chumasi Sport na na Palace ho no na obehu yen ye san eben shell filling station no ewo achimda 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na oni Festus Enterprise enso edi enkomo na bibianso akoye edemako edi amount nyuma ko wai ebi aka no maso ase a edi agudie mu nsem enso ebejaw ene anopei Raymond Ashete Rat na afe Bani Tomauli e produce show no yɛnhyɛ nsɛm no se ɛnda no pɛi ɛmfa nhyɛseɛ ɛmfamɔde nkɔpie mu ɛwɔ ka afa so ɛyɛ na yɛnhyɛseɛ ɛdi nkɔmmɔ ɛmfimfa no mu ɛmfama ɛnɛ nyankopɔn ɛyɛ adom a na ɛsɛ drɔ no ɛtɔ dwa wei 34th edition of ɛyɛ African Cup of Nation no ɛna ne drɔ no ɛtɔ dwa ɛwɔ bi man so ɛyɛ Ivory Coast na nyankopɔn ɛyɛ adom a dwumadie no ankasa no ɛyɛ 13th July 13th January ɛyɛ next year ɛna ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ ɛyɛ Ivory Coast na ɛwie no February 11 na afei bibia ɛnso akɔyie ɛdɛma ɛyɛ African football na no ana se kopiem a ɔma hodo makomako ɛyɛ aduonu 9 ɛna ɛkɔ jam na fei yɛ draw no ɛna nyankopɔn yɛ adoma nanumre ɛna se etodwa from group A ɛkɔpem ɛyɛ group F ɛna betodwa Ivory Coast ɛgyina mu bi Algeria, Angola, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Congo afei uramu ana se Egypt, Equatorial Guinea, Gambia for eka Ghana, Guinea ɛna afei odani echemu a ɔma hodo bebre na ɛnso eka ho Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Tunisia, and Zambia. We a oman ahodo makumako aduonu ennan ende draw no eto dwana fe yahu babia obia ejina na nyankopon adoma January tournament no enso ahyase Yampiemu all the senior most national soccer team Black Stars of Ghana kache enra second training enso eko Edma Black Stars of Ghana enso ewo Charlotte FC omo facilities honum ena enra na se Black Stars second training no omo eyeye onim se Black Stars omo get ready to face 2023 CONCACAF Gold Cup champions amudin in Mexico ewo Bank of America Stadium ewo Charlotte, North Carolina na sa game no eba so Saturday October 14th 2023 and sa big game no enso eba so after 3 days time yebo sa game no wia ni Tuesday 17th October ewo Jordan Park no Nashville, Tennessee dia USA enso na fe Ghana Black Stars enso the aboni enra 2 players enso adwane Black Stars camp no abrantia yefano Mohammed Kudus adwane sansona Jerome Opoku onso second ma Istanbul Besahel ewo Turkey abrantia enso adwane Black Stars 2 kamboma 21 players na se omo adwane Boboku na se Black Stars Boboku no na okopiem all camp dia Richard Ofori Abdulmanaf Nudin enso aba Lawrence Atizigi Ali Duseidu Kingsley Snyder afa brantia yefan Nicholas Opoku, Steven Ambrosio, Gideon Mensah, Joseph Edu, Joseph Pinto enso Sansona Salis Abdul Samed, Antoine Semenyo, afe Ernest Nyama, Ransford Kingdofa, afe Jordan Ayu, Elisha Owusu, Inaki Williams, Edmond Ado, Thomas Tepate, Muhammad Kudus, na Afrodon Chema, Jerome Opoku enso akanwe 21 players omo a report camp Christopher Hilton Chema sa 2 games or the assessing boys no unim say next month dia FIFA World Cup qualified enso ada ni match day 1 and match day 2 no
against Madagascar any Comoros no we squad or the ebobom ho na face game no or the Asian next month. Yena ni na fe yenremu a Endra Kopiana say outstanding game bako etodwa we Dreams FC ana fe bobo ko efe Nswatrema na de boni akensie no ekwa na we na so bia a hye ne yanko eka no bako na no ena say head coach Edma Nswatrema boko no eya prefer maso kunadu ede nsem kakra ede jaye wose game no na no den Edmom yipa efisɛ Dreams FC a na modern bono enso ano den Endra ade okonkode ye na dwesa kubetumi ahyɛ na enso hwa na sɛ ade a ombetumi ahyɛ eniti ewie 1-1 no na sɛ ɔbɔ ho ban na fe omunya draw na omdi kofi. Yeah, I think Dream has been playing some good football of late. And SUA planning, like only has match in Okaka. And who said they have a solid team, and you know, they themselves say very many organized fans and to me, I show one happy people. But match, you know, it was a difficult one. I mean, they have some talented players among their squad. They are also even in the cup. Having said that, that's who we push men forward. And the have been saying we create overload all the time. Ball, no, every time we are near to as she goes. So we didn't come to just defend, but at the very last minute we had to defend the 1 point that Kenya after we equalized it. But to sum it up, the Dream is a very good side. That was be a one and we enkomana se maso akunadu head coach Edma Nswatrema edi ejaye na no see no NFL player onya the only goal Edma boboko efe no aye Nswatrema aye branch efe no munaf aye goma branch no modern boy Endra danese so ni yipa na ono so eden sem kaka edi jaye o see Dreams for no our experience pa efise kopie one place outdoor no ejina mo na se Confederation Cup omo ebobi eni ntemo suade ye ntendo the game no na no den edmom. First of all, it's a very difficult game. I think playing an away match, it wasn't easy. So I think we played to the instruction and the philosophy the coach gave it to us. And I think we play as a team and we play as a unity. I think they have a very good side. And I think they have some of the experienced players. They play in the Confederation. And I think playing the Confederation, it helped them. So I think most of our guys, I think they like the experience, but I think we play as a team and we work hard. I have to urge my teammates and the technical team so that I think we should bring unity and we should work hard and then achieve by the end of the season. We enkomana se Nswatrema player branch for munaf goma ede eja ndano pay. This month yamu na presidential na afe executive council reps I no omo Premier League no of Ghana Football Association omo elections no ekoso ewo Northern Region na ekowiase na presidential no akọ ede amaket Edwin Simon Okraku okọ on post obia enso ene uncontested na omo wie no na aka 5 reps omo repe enso Premier League board eso enumu enadon chuma Dr. Anthony Kwesi Obe o CEO enso Edema Media Sporting Club na din enso eka bi na enso yewi abato na wanya abanemu enso en qualify mane enya part of the 5 reps na enso omuko ginemu enso Premier League board no so no papa na edin komo kakra ejayen o chuma o disappointed pa ewom sende no obia wo kwan a ofa so tonaba na enso uko media afoko F1 ma na obia e kan se ono Dr. Tony Obe ni de na e se oka 5 reps omo ebeko Premier League board ne so na enso yade atuaba wie no wantim anko o se ewom se hana dwen de na enso hana dwen bebre still na ogusu oye football officer still na ogusu chairman enso Edema Media Sporting Club na sadia esi stepping stone the man for something else. I listened to the media and I did all kinds of checks and everybody kept saying, oh, as for Dr. Bin, he'll be retained. As for him, he'll be retained. But you know, people have different reasons why they vote. Some will vote because they find you competent, that they don't look at your face, but they look at your competence. Some vote because they are friends with some people. Some vote because you have helped them before. A mix of reasons will define the ballot paper you put in the box. So I was disappointed, but I didn't feel the world has come to an end, honestly. I thought that, well, this is a stepping stone for something else. They say failure is not the end of life. It's the stepping stone for something else. And I am excited
and happy to say that I am still the chairman of Mediama Sporting Club, which is the leading football club in Ghana for now. In fact, the most successful in the last 10 years, if you like. But and so I'll still be in the football. We CEO Adwuma Mediama Sporting Club, Dr. Tony Obi. Mediama ho ene gina de na se Mediama defender Brante Fan Fatau Hamidu Brante modern body e kedwa yipa last season oboye ema Mediama eje league no edisi ni national no ene beto dwa se Blasters etunsa enso e de fra Brante odin sem kakra de ja o se mbra e friend de na se nije sem no e kese yipa empempra me no kese Blasters esanso e friend no na so Mediama aka e de tra Blasters e Brante no mehia no e wo game a omokobo DC United enso USA no nta Brante sisia meno kase de o Mediama camp yentie enkoma na sa Brante Fan Fatau Hamidu ede ejaye. Well, Mediama call up let me get around because program Azim, yeah, I think a festival program ti ko hono ti me wo hono na menya call from the national team say me nyere me bra camp na ya frame. So now my name my friends crowd and I'm on my teammates. So many as I call manage I wasn't expecting it say a local player say me and Kazakrami dream is 7% born national team like frame idea. Why not? Manage I was so happy when I had a call up. We enkoma se Mediama defender Brante Fan Fatau Hamidu ede ejaye. Yempiamu Togbe afede akache majority shareholder Edma Boboku anidin enso ede Accra Hearts of Folk. Na do nchema enra 2022 annual general meeting no enso ekoso a Togbe afede efa Mike enso ekasa kakra ede cha to folk supporters no o se o catch out to folk fo nyina se bia se team no omofa coach na se coach no on perform coach no o mam resource enye se coach no na management omunim no omu yo na ekoba na sabos na supporters na bi ti baby na omo kansem enso edigu team ne hu fi omo kansem enso edigu club ne hu fi oso ni chemu enso e Madrid na field ni chemu e Santos mu nyina na se ade omo yon omutimi fa coaches bebre na so still na ebuon ma enfa na abodwuma edi amom o se coaches there ebuon ma obefa ebe adwuma ebuon ma ofa na se enya adwuma enu supporters no aya omo ntiase na still na omo support club no na negativity no so mo kan affect the progress of Hearts of Folk. Even the best coaches have failed at different places. Is that not true? How many coaches has Chelsea had for the past since 2010? Who knows? It doesn't mean the coaches, the managers of Chelsea don't know anything. Real Madrid, how many coaches have they had for the past 10 years? About 9. Flamengo is an old club. They've had 23 coaches since 2010. When you are a genuine supporter, you have to understand these things and keep supporting. You see what I'm saying? Arsenal, look at what they went through for many years until now. Liverpool for 30 years in the doldrums until Klopp came in. It's not like 1 + 1 equal to 2. There's always a lot of judgment involved, and many factors come to play in making a coach succeed or fail. So please, with all due respect, and for an ambitious club like Hearts of Folk, sometimes you don't have the patience, which is why you may change very quickly the same way Chelsea has done over the years. They are still struggling to get it right. A good coach can still find a new area, a new environment difficult. It doesn't mean that the coach is totally useless. Neither does it mean that the managers don't know what they're doing. One of the biggest challenges of Hearts of Folk is making sure the fans keep supporting, because sometimes the negativity also hurts us. We majority shareholder Edema Accra Hearts of Bobukono, Sanso President Edema Asogli, traditional area, former president of National House of Chief, Togbe afade the 14th, then come enono. Yenani enremu ewa chimdan kutokuru as Bobukono mudia na se report formo enso banese kasamafo Edema Bobukono pefen oketete efifa na no ano den sem kakade janda no pay efise kopio kutokuru as no yade alege no ya share am first game omo kopio mu susubribi ma subribi for chi omo bon kan ba ko a omo ntumi antimo adabra kan omo so mbo game ni wie no na supporters episode shi opinipa ono ana Bobukono oyeti brekese abo no Bobukono no enso eneda no papa ye fere chairman Lengford no ene se nkomo no mu HSA papa no entumi ankwankwesha supporters ni na se na why tight kakra na den sem kakra dia ja se enkonkopim se omesan so abonus game ni de o mesia supporters no na fe de ekone de ba no omo no mo ache.
the leadership of supporters in Ebebe gave me a tafo. And after the game, normal twice or money, Mr. Allen for the back concerning about how I prepare now, Yaboy next game near the end. I'm selling for them, so now I hold Kakra. I'm so competition and so on. Every Kutuku Royals as a club, and have our own plans to meet the supporters. And we need to address them. We need to let them know what is going on at Kutuku Royals. And I feel said before, Yaboy home game media. Now the management of Kutuku Royals, the leadership of the supporters. And of course, I say, even if say talk radio to radio, just to inform, to educate our supporters what is going on at Kutuku Royals. Say press conference nearby, and so say I see a budget that near supporters here. I think so this week here, those things will come out. Maybe I check right there by Wednesday. That's why I'm sharing to me about one thing. I be more quiet. You have a swap. You supporters in Town, every to me I come up. We kasama for Adma Achimda Kutukuras Peniel Feno Ketechi Fifan Komo and I'm the Jow. Ghana Premier League no match day 5 games no Ayadia Ochina ena etwaso na nia obie games na no eye Kumasi Metema Asante Kodoko oni Aduana Stars na de every time so ochina Kumasi Baba Yara Sports Stadium 6:00 p.m. ena sa game no enso ebaso ebetwaso memenda Saturday o Sunyani Coronation Park no Bofa Katano ani Gold Stars every time so Wafa Park no Sugar Cup 3 p.m. Hearts of Lions any Accra Hearts of Folk na de ebo the battle between the Hearts no de every time so enso hono no afi Akron Park eno ayadia Mediama Sporting Club enso ebetnas na oni Insuatreman enso edi aboni 3 p.m. ena sa game no enso ebaso afi Golden City Park Brekum Chelsea eni Nations FC edi aboni Aliu Mahama Sports Stadium 3 p.m. Real Tamale United eni Karela United na ebo Airwax Sports Stadium Legon Cities enso eni Bechem United enso edi aboni afi Samates ebetnase na oni Dreams FC enso edi aboni sa game no kwasiada na afi Monday Great Olympics enso atnafi na oni Accra Lions enso edi awentam so na game a ochena ebaso a Kumasi Metema Sante Kodoko eni Aduana Stars edi be match day 5 of the Ghana Premier League ne anono na roni chema Kotokofo omu player bako opraye wasan return back ni din edi Justice Blay o chema enano na da na se omni Accra Lions game na course no a mu wini ye no edi ni Japan enso ade be players ni nyina players ni obi ani age kwa goal ni efa so ba ne tema goal ni efa so ba no obi ani age na game ni Aduana Stars edi ebo ani die o cap supporters ni chew o ka chemu nyina se mu nyina mombre na Manchester Stadium hono ma eno be jinjom na fe nkunumdie no o manya first home win na bia so akoye edi amakotoko players no pia ni age because like motivation baba mo ama like home game no it me then win because send a home no supporters no bit baba mo so yeah supporters bet me a share Kumasi and like supporters no baba mo no more share stadium na yenso players no the nya modern na team dey in Kuhim a Sunday game no to so me do bibia supporters any obi pia supporters na to bibia say kesrom sa win I manage about nti yes no mo for omo support and for better age aye nyame boa Sunday ye ni Aduana Yenko enafi yemfa amadoni sem kakra entechiri emfema endano penese kopiemu ewo Euro 2024 qualifiers no enso ase and the games outdo na ena etodwa Cyprus etnafi oni Norway airborne Spain etnafi oni Scotland airborne Latvia etnafi oni Armenia enso airborne Croatia etnafi oni Turkey airborne Albania etnafi ene Czech Republic enso airborne fa Iceland enso etnafi oni Poland airborne enafi Andorra etnafi oni Kosovo airborne Belarus etnafi and Romania and Israel etnafi and Switzerland and so aboni ochina abatwa so Estonia and Azerbaijan Australia and Belgium Iceland and Luxembourg afi Ireland and Greece Liechtenstein and Bosnia and Herzegovina Holland and so and France na Portugal and so Slovakia and Tamso reporter to Johannes Antonio Kunte likely so be remu akwa head coach and man Napoli Bobukunu now ko PM Barca so ania e ba ne so mo se abrantia ye fa no Robert Lewandowski no na se
Branton enyi yachi no nti ya next season omepe replacement edema Branton omo de mrantie enumbi eni egun krata so a omo epesa mrantie Branton dindi kan Victor Osimhen second man Napoli Lautaro Martinez second man Inter afi Victor Boniface Esiakan edema Bayer Leverkusen Julian Alvarez eboni game de Man City na afi Kylian Mbappe enso second man PSG Chelsea enkomo onese plus miensa mebo mudin Yankopon ayaduma general transfer ni BSC kutwe mu jamu emama kwa Branton odi kan Chaloba afi Roman Makukurela Branton no amso mejano amanako enafi Malansa we plus miensa Chelsea so mejamu amamako Madrid head coach Carlo Ancelotti ina yebisanse Champions League ya shase na tia na nyama AC Echo na nika kemu a Klausben na ohwa ombetimi age Champions League no edesom na so osido ni chema Madrid ono first obetimi age Champions League ndesi na so wi Madrid sin chanya osi Man City Bayern Munich na fe Barca nyina no omunyina no oma ready say trophy no ekwan bedema ombeji edesom na so Bayer Leverkusen coach Xavi Alonso na report for no eba nezemo de yeba omo say omo cross bi ewo contract omo ne ekonim say team yepe na anya Liverpool na say Bayern Munich and say Madrid e de betumi akofa pay fi say hwe modern boy say obo na team Saudi Arabia na enso epe na sem na say cross no e makwan e mane nko ye fancy na ye nko Donny van der Beek ono su si akan de Manchester na so ogusu Manchester ogusu ho no nyabimbo reporter yes akan say enra Manchester ene Barnsley edi eboni Donny van der Beek na afi Anthony nyina no omunyina omutimi agina esi akan na so Abrante friend Sergio Reguilon na afi Kobe Manu de enya dia game no omunya bi boy United eche Barnsley ebone kan miensa Barnsley entimi anti-way na kamon Fambla League ni mu na bibia so enkoyi na so my heart of folk de ni bi omu wini friendly games na afi league no omu twe form obosa. On this note in 70 AC na afi captain in the morning wo Boba Ofori amanfo enso atro dwumaje ne so edi amaw se bibia ne onum bio midin ade Joshua Kwabena ejenim Joseph Ajiri Otenenka afi Raymond Asheteruat eni Beni to Mauli enso ebua show no captain in the morning still Boba Ofori amanfo over to you. Adisiye Obuoba Ofori amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM.
Kana me to about that and I'm over the buy for recently no very thank you in fact you may be let's say about mine or that mine Libya I can't Libya and Bible and entire with because they work to the humanity area is the one to the very precious one meant to do you nyamina meant to do more meant to do more nyamina si meant to do more Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM Okay, young faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Jenim, Kofi Ejiri AJ, Ben Mauli, Yadoma Sibibre. Update Ahudwo, bringing us up to speed. Yadonga sing. Yeah, twaso. Hey, 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 hey. The great of my hene. Oh, Charlie, we too much. Aba. Dina Amoa. Rich experimental. Where you man heading, yo? And I know me, we say, we don't say. What the two mama so now they are two a cheat. What the two mama so, hey, madam, for you more bread. Also, teach you proper hand washing. And I'm saying, can you imagine? Name remove. So, some 38 minutes down, 7 a.m. Shedding some marching. I don't need you made anything of Fremi or Boba Ofuri Amavo Station in the Ahenkan 93.3. Shannon so Yatana see copy him send do ebebo. I don't pay any yes sorry so. And 7 yedi kaditi and unquania de bro. Mo amudi ma wode nina. Yeah, mamo happy birthday. Mo amudi mo dear and so belated birthday and confirm amuina. Aba Senyamino Entien Rane Wawoda Sister Naomi Asenso First event consort on our CEO Awadano I don't see belated birthday going out to you once again, Sister Naomi Asenso. Oh, Kumase Quada so. I don't pay a church ya Quada so for. Medru Kumase the Amenko Kumase Ebuakwa Omo Bronu bi ohoro mo friend Abakumedi. I don't pay a church ya Vesta Ice Natural Mineral Water. Vesta Ice Natural Mineral Water. Managing Director Jack. I don't pay entry me my good morning. One age me for more on our face. Baby. Hey, mom, to do. Mama, penny move of runny baby. How could you? Let's jumbo. Medru Birmingham. I don't know what UK. I don't pay a church ya Birmingham for you.
Achiasi to Birmingham. Ghana Adisiye, Adwuma ofore amount for Emma Atin Ediba Ahenkan 93.3 FM. Say Yamino. I didn't see Simon Boko. This is a family here. This is a family. Ghana Adisiye, Adwuma ofore amount for Emma Atin Ediba Ahenkan 93.3 FM. Who know, baby? I just happy. Yeah, the Atia don't go the wood and Yamidi. What? Also, could it? Okay. Matimiko. Hey. Hey. Take me on a date so you could know me. Nobody said I fade ya. We are my machi breed. What is the no please? What was I would even seek a low key? When we molested me with tidy. So would you grab my media? It's anyway. Guess in it, yeah. Guess no. If I try to say, when you say what can guess and why I want ya. Ain't girls prefect. Hey, Adwa Roberta, Mrs. Okay FM. Girls prefect, no. Na assistant here, why? Gladys Ampabe. If you be muso to 2 jagum. Girls prefect in your chairman of pay. Pearl Ofori Akanya Rita Erica Daniela Waila. Hey, no. Take me there. Unless you promise you never leave. Stay with me to the morning. Okay, so some 44 minutes after 7 a.m. Martin and Augusta Wutino. Maybe I told baby Edruni Babu Kevin. Naya Faya Quacofa. With that chinty or brack into a foot in addition womb near the amount. Ghana Adisiye, Adwuma ofore amount for Emma Atin Ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisiye, Adwuma ofore amount for Emma Atin Ediba Ahenkan 93.3 FM. Without chinti. Okay, I'm for that into your brack into your foot in addition woman and fan to us on farmer bro for Casem and pay in ye. Yes, say, can you be trusted with a secret? Can you be trusted with a secret? And pay the ye be sound no. Say, you bet me and your mujidie. Aka asuma sem. Ni ayem pesi obi abete. You bet me and your mujidie ni aka bi achire. Unsi obi wo hono mo a yes o pe obi aka wasema chire no hwan debi hey wey na no breaki pai a wonsem a wo ka chire ni nyina wo beka onipa saa no untumi enka asumasem emfa nkyere no eni ti wutie mi anopa yi na wano otro se nkuruma enipa ntimi nya wonni enipa ntimi nka ahintasem ya nasa sumasem bi mfa nkyere wo onse eto da bi a eya na asem no bi ekire wo so a ewose wo ka kire obi wo ka bi kire obi a empanimfo a wo mo ehwa pomudin sem kire se eba saa no a ema o pro weight ni bi egu se hye wo so saa no anka nkire obi a bo se de bia na wo mu ayi duduru de bia no aye pintin etimi ebo yade etimi ekofo ha okese de brewo eni nte wo se wutimi nyi onipa ba ko bi a wasuma sem one ne beka na eno na no payi bi se wo da chinti se obi beka suma sem kire wo a eye mpepere wo ho mfa nkoto abonten wate ye bisa wo se wo
ye betumi pa jiwadi ni aka se we die me ne ko kama suma sem na meda anopa we da chinti si obi nya omu gidie na oba be kana suma sem e de kirewo a eye mfa ne nkotena dwa so na onim dwamu ho nanso oba wo ho emfa ne nkotena radio ni TV so onim radio ni TV ho nanso wanko ho oba wo ho oji wudiye ani ti anopa yi men kasama asem wa ene ye nko danten epesi yesi nkwatia ha ya nyame ka kire wo ne se wo da chinti manipa nye woni obi nya wo mugidi ni obeka suma asem kire wo a mane nka wo ne ntem ye wa asofo bebiri wo ho a ukoka wa suma asem kire no a in the next 2-3-4 minutes onya microphone o preach ya wo no do be preach eni osofo ni wo be preach fiti ne sermon no ahyase ekosi na wieye osofo wan hwe yi a o members no obi antumi meka hwe nkire wo. I remember pa say ye call Bible school wieye na ye graduate yen omo ka kire yen say e wo se ye nkrofo yitumi ekora nkrofo asumu asem o ye osofo a wote say doctor for omo swear out of secrecy ebisi oath e depend school a wo call ye so no be pronounce ni bia now the obetimi abone said your person oboni bia and into said doctors nurses even your adwuma yi ensem tra adwuma yi meka ye graduation ye nyina ye swear out of secrecy into your obedient ntimi nyi wonni ye ntimi nka suma asem nkyerɛw eye ya me de ya meka yo yate konkonzani abrante konkonzani ba wonte asem da papa ne kae se wasum enwo woda wo ye konkonsani a wo ye obi ntumi nka na sum asem nkyerɛ wo wasum enwo woda suasa ne yakura sum asem kura ye woni ma ne bebre wo hono mo a wo se wo kura wo di ko wuom me say ya woni ma di bi wo hono mo a enwo se wo boso kura kire obi ada e wo se wo ukipu ana di ko wuom enye bibia na eka kire nipa ene he mama nka sem kire na me fancy awafo enye nsem wo wabusua mu nyina na wo se wo ka kire wo yire o wonni mu ho enye nsem wo wabusua mu nyina na wo se wo ka kire wo yire oba enye nsem a ewo wo so abusua mu na wo se wo ka kire wo kunu ye won nsem ni wo no aye kora because one we ya ochina bi wuni ni nya nsem a ka kire ni nyina obesa de abeto abonten wa ukunu wa yire obekeka bi a kire no fo asem so hokọ mabusua mu ntwa o fo asem so hokọ listen, there are some things you keep them to your chest. There are some things you must send them to your grave. You don't tell people. It is not all the things you tell people. But the question is, ni aminya umu jidi ambeka chire wo no. Bitimi ajiwedi se wo umu obi ante. Aka chire wiye ya asem aka chire ne se na wiye ya aka chire se ma obi ante no. Nkwa wutimi ka chire wo ho a wan kan chire obi a. Enka thank you vinti o konkonsani o fioko wasem nye konkonsani yentumi nka asem nkyira wo aya mi yentumi no nka asem asem ye ka kire wakra o ye nurse ni wo ye konkonsani obi ade o de ti abonten na twetwetwe na baba we yo ababa we yo na monti yare no o se wutimi kura sumu asem doctor o se wutimi kura sumu asem osofo me be kama asem a kire wo me ka kire wo wia mfa me gina puppet so me pirichi na wo konkonsani dodo konkonsani sofo keep secret erade nke ho ye da chinti anopa die de nam no obi nya omugidie no be ka sumu asem kire wo a eye asua sede ye kora a ye ma obi foforo nso nte ni entimi nka se wei ibetimi agenadi ewrade nka ho adom no so mfama o ewe Yesu dimu amen woda chinti esi yeda se
don't you situate, no have mommy diabetes. Although you pure on you, naturally sweet. I just took you off the market, baby. Come with me. I see bra when you're baby, come and see where you don't be. Oh, you eat my warrior bar. Yeah. Oh, you're me cho, my warrior bar. Yeah. Missy my warrior bar. Yeah. Sweetie pie, them move what in my warrior bar. Oh, yeah. Mekano kwenye fangu die na misa simi kuku. Odo mi fina kume mune nye misika futro. Yeah. Metini swama sorry oh, baby. Odo frame ya me koti sa sorry. Oshare. Meso oshare ya. Oh, no one If I told the one crat and was so Brenna Swing de Bebrel in a G-Fay. Enra, and you boy, man, yes, Kani, Council of State member, Ora E.T. Mensa, Enoch Tay Mensa, Okofimu, I was South Africa, and run and penny for Mamrenia Mania, Nemuni Baby Drew. And you see, I almost saw the Akoshe and Mukrabia. As you got it's wifey time. Yeah, former First Lady. Yeah, my Theresa. Putting plants in a one in Abaco for. On soon a year, a basu yankopon yadomoa. Obubu so me on there tosu edu ensia. 16th November. And Kani First Lady. John Ajikunku for ne hokeni ne ye no ebaso. And it's here no shene so. My vibe no be money oh. My number one queen and my baby oh. Oban in you. My warrior. Na Enra sani ye jumedi ne call any some of the things are your table down no. We couldn't touch them and pay ye bedi hon komo. What to say Ghana man penyini na nado dan Kufuado? What to say also oba ye reshuffle? Oh, one year. Also obese sana mamu ni mu. Minim onipa kra fe de waka ne se onye reshuffle a wagye atum. Nti also obese sem. But and a question I yebisa wo ne me ne say, are you interested? Maybe personally I'm not interested. I'm not interested. On keep omo. And to say he will give us reasons to think so many thoughts are running through yadwinimuno. He will give us reasons to accept them, to believe, say, no correct. Say, omwenye bien ni ase bufu ya abano. Afe de ye omo abidibi. Bosome, sisi aka bosome makmako edu n9. 14 months. No man penny akufa de ni na wie. Enti, say oya reshuffle ni sisi ya no a. Now we are tempted to believe, say, oh my microphone aka no so abidibi. Na fe. See the journey munane nam. Enti mi DB, unsu DB. Afi obey dan complaini. O complaini enye ye. Eno ne nia ebinom so acha ase a wo modwendwen ho se betimi aba ne sa se omo enye bi ani ase bufu ya ba bibiri no atoto bo ba park so no afi de ye hwani amom nyina bi adi no kra na wa wutie me no so gidi se sa reshuffle o person ye ne last minute we no ebetimi aboa ebetimi the changes fufuro bi di aba ebetimi ama o mani mu aye mre ebetimi ama ne mamu ago kakra ana asesen na etie eno so ye ensem a ekoso na maame Cecilia Benapa ono so ye kwa abane abeka ne ho asem obo bena bue aden ye o sisi ye ekom kuno enmugu ase enso to no ni sika no omode tabono ato so no yankofo de obon krata mo boso no emfamre wo ye wia na yato ankomobo ne so kwaku ani nkusibu aduma atena ase afia mpofo anso atena ase ewa ha afia pomoko de ami adom boko na so ami adom me so me ho ye papa kwaku bi aboko de all correct saboko. Okay, I like the vim and the energy.
DJ Kobe K. Sports for them say no mo mpe oh. Attending them. But emu tina say yen so enu timu ya na eya ahodwan. Hosh. Anyways, some of the year there. Oh, in your. And I may need to bear 4 times and sign at the etching. Minimum the intia. Minimum. Oh, ya boy Tiana. Man, you are boy beyond with you. A ball 1 minute. And I'm saying die. And a ball, I think, say 2:30 is saying. And many say tea. And it's one them feel it. Mean, just your cry. Say nepe. I think say umu ya nisi. Any be anka be sinanka. Ya do ye watchdog. Me yes e bia na say kokobo bi koso ba bia wo say me ye ne na umpie ko nante hwa de kra bi e ba sa na ya na me ya mamre ne amane bi oh dem to bi ye bi wa bonte ko tumu mo ano eso ati ase e toche no a ono obeka no kre kwa kubo mi ankomra na enra me te se mo se UK for so my endorse Dr. Bawumia anope UK for so atro kra ta tintin dia ba so mo endorse wo bia ana ebimu so say yes omo so a sin central omo so endorse Bawumia eno po yes e executives mu a ai eno so omo say nokronim da bia si nipa 2-3 pe ana yes na mokoba ohun mate say MPB say onye delegate ya and once I organize support now rally support edema candidate bi meti ya na yeme nwa kakra na me say say onye delegate ya okay and go for show down you can once organize bi and once wo ho no so bi a me support Bawumia nti me ye Bawumia work edi ama Bawumia say onye delegate ya once wo ye bi MP Ben odi am nkomra maybe one say na we so logic na there be all be pre MP ya na o delegate ansa na be pre amin ayi mo mi nkomra ensem o se na ya woda ene entia ensem besi nkomra anopa no wotwe aboken yamatiefo ni na achimo makwaba eba Ahenkan 93.3 FM so de bonka tawdro abadwa so na poso de afa de bonka temaba ana yesi adwa pe ya ye de eba besomo medin edikwaku anin kusi buadumene afia ampofoa yeti akua kuma studio adwumawura odian kan kwa amebo ne maami studio ene yete wonyan ba bi ko na yebo ye hu firi kodwa pe onusum ehonso eye ne papa ne din ene da ho na nsema do ayensa kan aya betena se o studio ase de ba besom no edikan ya me de hyase the chronicle de bokrata kani dwomtre ni panima NPP amonyoko wo etifido mantemu owura Daniel Bugri nabu odi aba betudwa ehese afide nyame adom posi mpenifo bi a ogbo wo mu din a na wo mo keka san Bugri nabu twantro no safide wo mo ahu sama ahu osi mpenifo ya babonten abedi atum sampa enene ye wo mo a nti ekiredin enti Bugri nabu nimfo ni omde ba na kyerese entro twa enye nti o kyerese ono ntro de na ne nye hu the chronicle ena ebo samani Ghana man pani na nado dan kwakufu ado ena waka se education sector no Ghana ehumesua fam no obehye kinapa obememu aye din erade dase se emre musa ka ebeboa pa na kwawu abene abusuafo kwawu abene abusuafo nso na yese omani abra sori wo akuamu Japan no so a abene onimo abene hoson abene na mi furu ma hye sa kwawu abene aso mo de abonwum bi pen abedi abene ajo abene ma abene yes eyase nwum bi asemi ayimi ha me sa asemi ayirimi ha me o ajo abene yasi mu abene ni kwawu nyina ye furu ma ehoro mo ne ye furu ma ehye okay abene kwawu abene hoson kakra eni aboabo en fa na so aseme no kan sa no
ɛhɔ no na yɛ man hene ɛteɛ kwawu man hene te kwawu man hene nyinaa dasebrɛ akuya moa Japan ɛna hete kura o ahete no nte ye empire so na ewe mu ahete sen no saa ahete pa na wona nte ye aso ya hete ɛna wosimpanimfo sɛ dan ai kwawu abene abusuafo ɛna atintum nkrata sɛ akuya moa Japan sɛ wɔn ntwene nsan yo so wɔn nya ne den yo wɔn mahu brofo no mo ɛna wɔn de lawyer for brofo bi ahyɛ no sɛ kuo warantos waranto ayo kuo waranto nole prosequai no wo ho ɛna kuo waranto wo ho ɛne wo persona non grata ɛna interlocutory injunction no so wo ho ɛne wo amicus curia bi amicus curia ka me pe ba ko na magia ma wo sa eti we ne yakwo waranto am so wa hedan oh so omontwe akua mo Japan ne hwan akua mo Japan ne kwawu man hene dasebrɛ akua mo Japan na dasebrɛ yo mo den na yise me kopi bi hwe yise kopi bi hwe awo ma dwobrɛ o mra ho na sisi ase dia hini o ma fira tuntum ne kokko se dia hini e koso won potem ha mani age pa ana wu dwobrɛ aba abu se ha e kama adwo so ati ase ayi okọ kasiye mu ha nana doctor mamne nana doctor osi ade yo frempon ma kwese de amamu no amana ye feba akono ahu no okọ ha o mo bi ahu se nkabo mu ye yes osi ade yo doctor osi ade yo anope won kwaso mama mamu no ye kama pa so ade ase ye frasi etuhwa efrasi etuhwa menim se nche ayi festival beba so ade ase odambe ye butu osi ade yo nso ye bema ena oyanso pe na ni je sa na ma so ade ase so wa ben 101 me shada men wo shada ene ya ben no eya ben hwe ate wo ye bembe mu apa ye ka se we ye obrane osi ade yo doctor no pe wo nkwaso nti traditional way ni ye kambo mu a amamre ne amane e fe keke ko se no na ne adidi mansa na abrofo di ade e ba o so ate ase nti ye besere kwawu abeni mpanimfo nka sisi ade nka adwobre waba nti mo ma adwobre no anto aso a ti the chronicle na din sem we ba no pay abusua me di daily guide da obokrata no na eto aso di amanwo na ye mama Tari Auntie Teresa ya papa kufuo ne ho kanfo a wanya ne ba bi kro enrada enomode ne na wotweda no hyehye so enti krata di aba se MPP empanifo twotwo wurani ntira tope wonum nyina kwa 1 week no ase ya chese omode ya konsem ni nkranhensem koma papa kufuo oh gentle Jack wa yemre ti ya ho asem eda hanum se na ya se FBI fo nso se mama Cecilia abnada pa case no wo mu FDI fo behwehwem abna hu amanne na yase nipa dumiansa 13 omakodi aduane bone yase joint wachi joint bi wo apoe mantem ha baby ene se chese kofo we di na kofo bufa so ekohwe mu asa wachi no adane tudro se tudro nso adane kan sa atwitwa mene yank udia na wo fe wo ti food poisoning abem ya krate edimu nsem aba wachi na nkasa no oh nyame hu ye mobo na ase anu mo aso na adodan kwa akufu ado en wo kire se hwe ehumesu yansem se die girika giri ankasa gira na so peme enti wo bone ho abaso ebo yeso afo no na hwe ehumesu yansem so abaso krate edi aba daily guide the obokrata daily graphic the obokrata munsem enam de toaso national service scheme yesi ye be page mudwumadie mu no enho asem eda ha ena afi Ghana man pani nanado akasa afa Ghana ehumasua ho
Omampani na nado se nyame ya na dom a obon pempen ma 2016 Ghana for to abama ni se wi ma 2017 amamre na mane kwanso ye di ni si akonya so se Ghana mampani the president of the land, the gentleman. Omampani na nado dango Akufo-Addo o che se obetena dwazu 2017 besi ne no sika akọ ehumasuam nko a eye 115 billion Ghana cedis. Sika akọ ehumasuam nko afiti 2017 abesi 2023 October emu no eye 115 billion Ghana cedis. Na osi free SHS nko a ajimu 12.96 billion Ghana cedis. SHS nko a aji 12.96 billion Ghana cedis. Mampani ena ekasa asami ti ni mfoni ni spare session no si mfoni na aseche no oze ti foni odi aba no ne explanation eno no Charles aye adwumako ba ko a wom so ehumasua wom kambia ewom wom ka sempu a empu na wom aka cha ban ne se wom pese wom chenuane ma school for no se wom na ye totototo nuane koma ma school for outdoor no ntino wom stress aban be ma wom kwan na wom atumi atu saa anamon no. Office of the Special Prosecutor and FBI yesi wom yenhwehwemu efa ma Cecilia Abenadapa ehun. Daily Graphic anopay. The Daily Dispatch the obokrata no enamede to aso de amawo na sakrata we ne nkuntabu de wom ya de panti calculations bigu anim ha say eya His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sa wobetena benja so 2016 na bedu sabre modern bo a wabo ewo free SHS ho okrata di aba say ewom se nkwada ne doso pa ntoaso suku no kwa nkwada no ekọ no wa mo doso bebre mu nsam su pinso nanso se free SHS ni mudro no ni wait ne de gina na gina de gina na gina entema fom se ahumasua papa ye de ma entoaso suku mu fo ne de enko fom kra na enkuntabu amode aba no eni omusi ayi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo di free SHS ne ba ya besi sabre ope omomanya A1 61.3% yede gunsani ani a mofra akọ free SHS bia 2016 abesi sabre 17 ho abesi sabre no 61% enanya A1 C6 ewo masim eno so ewo ho ebianya A1 sese mass nso ne yeseka ne eden pa eden mass die na mass na so yese mass no so kura no wo mu twa ne say yi no wa mass nkofu enya A1 wo mass mu akosi C6 sese unti fu unti decibel with the number 7 D7 ewo ye kan say mass nkwada E8 kura de omu hwitra chese wan twa kura na nya ni A1 B2 B3 C6 na chese onu na ese nti na Addo Dankwa Akufo-Addo ya chese wo de toto 2016 ni ho a na chese sese de ehumasuansam na emu apagya kwada no eje quality education ho asam eda no se na mamembrase ha Dr. Alhaji Mahamudu Bami Ghana mampani abedi akire en wada ha ya okura ne mic 2 testing microphone 3 nani an opru ni minimum asem o Kenya ne se 2024 no so obi se ebeye fofulafo a nipa ne yansi ni hu enya fosa enya fo 2024 about no enya fo kura na mom se Nyankopon hyehye mrama no de bat fia ho a na chese ewo mote wose ade ne dia emu beye den nanso na emom se MPP fo yi no otu frank ade mama nyokuo no a mahama hwan ne mahama betwintwa ne nem wo beyi na bo na tiko kuturukum anka so bolo wa abofom enu nti
wɔka ɛde akyerɛ delegate for no so wɔn nim deɛ yo ɔno a na ɛyɛ ti montoma no bom bugri na bu enso asɛm apie hanom wɔ kyerɛ sɛ wɔn yɛ atrofoɔ no sese wɔn adapa daadi ya ɔno deɛ ne ho afire saponie obonkruwanie bremu nsuo ne adware na ho nte wadware ne ho fita ye ho asɛm so ɛda wei ɛyɛ the daily dispatch. Ghanaian Times the Obokrata na mede to aso amount. Ghanaian Times ɛbɔ amane kyerɛ sɛ ɔmanfo bɛkaya kyerɛ sɛ aban ɔmampani na nadoba yi ɔde adewufo bi aba Ghana humasuam a ɛno no ɛnyɛ chu empo bebre da bi ɛno no de ade no sua na waso do nsa na wayɛ bi sɛ machine bi na sɛ ya yɛ kyerɛ kwan bɛfa so abɛsiesie no ente no eboa me hu kwan bɛfa so ya nkra nkasa no betumi a invent bibi betumi di bibi foforo ba wiase ana ade a ba wiase anwade nko ano yenso betumi asiesie ente no ema asuafo bin wo mu pa a yetwa ne tia fa ne stem yi ama ye kyerɛ nkoda bi sɛ de yeguko ta wi a yesensan line ɛwɔ so sɛ de plane etu saa nneɛma ni na stem etumi kyerɛ asuafo wɔ Ghana anom si a ebi efrase ehu sanoma ni na no no mo cha se aban no saa stem no pese ebibrem ni na ono ne first personal ana nipo obedi kan ewa bibrem ni na se ba ne stem a wom so pese Ghana ene omanya ye bedi kan a obi antumi mfa no ntoto yan ewo stem no eho enipo makoma kwa aduosian ba ku 61 ana wo mu sieska ewo Gold Coast Fund Management Limited ana womate agua bonten se womo jomusika enho asem animfoni aba na Forestry Commission yese woma sizi se de obi konwrema enam bia obekunu aboa bia obehu no nwrem bia obekunu ana Forestry Commission for SCZ titru se choba fo ne adwadufo no mohwe na muntwaso asizi woma sizi saade no na ma awdo kunkum womo firi nwrem awdo no womo SCZ Ghana Health Services say bosumi nsiantem enipa womo adwumu ka womo record 40,716 cases bosumi nsiantem cases a abom nchen ana cases omo nsaka a HS nipa we womo adwumu hawo no eye maako empem aduanan ahanson dunsia 40,716 cases ena womo a record Ghanaian Times anopay the new crusade guide the Obokrata no ena mede to aso na ya trade ya to hano page 10 da hono motafa omo se ayi National Cathedral any affordable housing project no seni esiti angasa no omo atwro ho nsam ade agu ho kona kwa kenkan bi na UPS fo ena yeso esuku ni mpanifo asase bia wo mu si dan wo so kwoto ede mraba se omunya so mo se traffic ya wo mu sie dia ho asam da ha ya twamfoni no ede atoa His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bo ne ho asafo he ya se enchin kanfo ne ho na so to de bia wa wo no aduane na eda atim se mensa no bo timi kanfo kakra ti Nana Addo kanfo ne ho se ehumasu ansam ne omodi agu akwan mu die bia ni hon mo obeka se onene bekwa tipen se die benti ana wo di free as jesaba da bi enu nti Nana Addo da ha se ya wo bo ne nsam hia ma ne ho ne nkofo a o maboa ma humasu ansam akonanimo na IGP tape no nso yase nkofo mienu bia na o ma no twen wo afedi o ma je atum sa ampa o ma na mo fra bugre na bu ti ho asam so eda hanom se na yase apostle bu ahe sofo obi da ha na yiye bia ne komu kokon na ne kotu o se kasio ko mo fra ne se die ehya no nya asam ketoa sofo apostle bu ahe eni yase kotu ahye se ye hia no gidigidi se wo wu kura ya mfa ne mbra opa wanki kam ya den beto ambulance wow champion oyare no koto aba ya de bekwa koto ne akodi na samti eno ho asem so se apostle wa ye de ben se de ko ne kope the new crusading guide the Obokrata ne tumunche
The Meridian the Bokrata Musam and I'm dead to us amount. A woman say a idea about when you pay a heavy. On condo chimpua and near need a salty. Said the bear brought for Bakumi and Numia bet to me a cabby. French, bonjour la paix basolo. And also bet to me a cabby. And a casao do be a tree, one numukakra. And the woman say dear a ye. We for Brabumukura and ye. Now, and not the Meridian airborne nature say. Nesa Swinty, man penisa bro babetina just 2017. Offer a woman to Nakuma Sopa. Send no crown a born money we need, Mampenia Kunano. Is answer urban or free SHS, quality education, teachers first, and a teacher for 1 year meeting, Mutungua. And now Mampeni says, Oba ye wa boa papa, a woman dear, or say a bang beer in 1 month, or bet to me then what to turn or no nabino. A ban who may pa, or be no bet to me then what to turn. Why yet a woman ye papa? The Meridian the Bokra tad in anadum funi abba, and I'm funny on the ban at chess and no credit down. No credit and a down. Into one some a down say, Cocan so bear for me and send ye, Waboko, Ba, and go for be a 2 ayampia con anado so. Now some grofone a 2 nanado ayampiano, or Bowam coco, or then Grovonson young grophobia say MP4 year be, and a 2 ayampia, 2 nanado ayampia. Enti Coca air boss uncle phone coco say. Womuhwenjai na enye suban pa ayede koyenim the Meridian anopay the anchor the Obokrata no anamede to us revealing the truth no kran wode bana sa no kran wode badia ene tie Facebook ne YouTube ye ne na mini TikTok yi ana mi hu video bi a obi gina ho no okasa munsho Ghana so na galamse munya yo so na adane potoi enso boti force ni ejina yo kentampo water force ni ejina enso ni nyina ampanso video ni mu na oba na era ne commentary no na force water force pa yanko fotu sika kwhwe no abrofi di omani kira no o me ba be hwe twetwa pictures sisi a enso ani kroje na ase Bremu so ya da ya kire he aya poto ti nipa na no kan asem no say galamse because Ghana dey say who say nso aya poto sa na anya ogalafu ya na ho amudi enti ade no atwagu ama obi ate se kentampo water force nso enkofo kobo mani akoma we are sorry and tourism galamse no dey aduru ho nso enti mpanifo ya wonom na egbo banje ban wo sa bia ye ho Womo hwe se kentampo water force no ne purpose ni trimu po be ya adwuma no womo ba bonten kire se ani na asesa na nsuo na ani na asesa na nya galamse revealing the truth the truth na mu kan anti management na se mo de aba no mo si nsuo na na pika omo si anya galamse now person who had the crunchy and tin sweating and na wakwa akope the anko why na watu munchi na same way die mu obrem na yesi Kolebu hospital Kolebu teaching hospital womanya mfie maako 100 years enso mismanagement ke kan yo mabom sampanifu ada Ekani sen Kolebu ayaresabi anando no kekani o mabob sa de ehia nko a ene yeso wo mo kire ho nti ama hospital no trimupo enko enya adwuma eme yesi se obekọ ho no oxygen kura yesi obi wu obi hu metuetue asthmatic patients ni bi ho mo a omu hia oxygen sa no ma survive obu won mo a putupru one for oxygen and sinu so a unua obeje Yasi Kolebu mismanagement inti omo oxygen kura a short ya wo munim na dia wane se detergents nyoma yade pepa yade pepa from ye hospital adwuma ye pu bia huro edi twitwitwi hohoro yasi ni nyina krom ni bi why enti aho asam so eda hanum se ye ne Kolebu fo no mo ho akire wo mo ananu adan so na gumbe bi a radio station bi power ayi no enkran yeso omo ayi yeso so omo word
maternity ward o sadia ben ward yesi ho nso o ma yi nyina bubu edan na esi wona kasa kura bubu eno nso enkran nya sam ketwa Saturday no bogum besa enti kolebufu ankasa no hawo mo ho akrate de aba na educationists bi anu wo kire se ha na nado sese adu show boy on was sese na nado se adu twuma ere wo bo ne homoden educationists ni so ndi ohunu na modin bo bi adu twuma bo wo hunu hwe ade kro bi a wo kire wo krom ha ehumesu ansem agensere pi na ye bo na baso se die benti nti ehu asem so eda hanom a wo kire sese ye ka asoafo mu ye adwuma kirikirikiri a edu twum nka ho bi ti abusu ehu asem da yeso kopia mu so ewa akosombo a dam no atinkensen apai se ta ema sese ade hye water region patemu ebembembe eho de yeso omo bre papa omo bre ye ho asem so ye twa ne mfoni ede atoa wei the uncle Delbokrata Supreme newspaper ena mede to aso amawo yesi Ghana gas adwumako ba kwa ya aban de wo mamu na dwete de wo mu obi pa na ewuma no makoye moa emwa no wom de kodu Ketu South amoma kosi school adankra miensa de ama krobi ewo Ketu South ehumfoni aba ya painting green ena yellow kama Supreme newspaper ka ho asem University of Professional Studies Accra 2012 UPSA me former English teacher say agbe Ganazi enumi no koi or te professor aku no na say Ganazi ni school yi ena ka say yes vice chancellor mprempren owo ho asase bi adon mo penyin ni pese oye bibi wo so o develop asase no na yes oye na illegal enu ntinam so ama edna kopiem e wo court yes court fe no o change krati you don't know me you don't know me I won't mind you wa mind no ampampa vice chancellor no atwa fa court so a Supreme newspaper atwa mfoni ene amane no edi aba yeso ko ebuakwa nota ebuakwa not mensin mu ambulance one constituency one ambulance mampani ba chiche a mensin bia nya bi yesi ebuakwa not de esiwo no bosomi wotwe enam fomso kakra bia aba won foto kakra bia ba won no wo muntumi nye amade na siwa ma ambulance no say Supreme newspaper enegusu kasei krate HSA mampani na nadodan kwakufu ado ba oba ye wa man kanyo yeso wa man kanya kro no ampo na kase wa man kanya kra ezan say enka ye da danger mu pa o se ba oba ye abeboa ma titu ni fresh chese na ode ba no abeboa Ghana papa o mampani yese nchine nkamfo no na nso de o se nchine de ibu o kaye na da se o kan ntentem ansa obi kura be hu abeka ntina nado na ebo no ho abaso Supreme newspaper anopei Daybreak Delbokrata no ena mede to aso freedom in truth ampa no kreso de wo kan fa hodie nkwa obi twotwre de kogina kan sasem di bia kra nim so waka no krenti no shake nti wo mde nsam abade no kre nkoten na krata di abasa yese dampare Posi Sadom Dr. George Akufu dampare ananu ada ni case ba ye na oso ono waya adwuma 30 years waya adwuma police adwuma na che wankoya lala sulala ayi mfami da bi wankoya sa na adwuma na di na mu kan enti wabaya IGP na enso krate ya twode ya to ase yesa yese o kofuo bi na ode toto am so Goro boys bi ena ode toto am so se munka bi mam watena mbom homode munka bi mam na mbe ya IGP ya metwitwa pictures o ya IGP ya o me dress fine pa ka shema botaki ma mo amani age o me paint police stations e wo krom hanyina ti ya mo ene krata na eko yasu obi na lobby ma no ti Goro boys onye nipa ba akokra ti se aya hwan na eka na asami abusue se tape ni mu bi na pie ye Daybreak wo mo de aba kwane kopene tumunchi na LGBTQ negative 4 case no so bi da any I say abana e phone cues abana dwe na left right benkum ni fa ohuru ba bia wonko kura asa kwada wodo ne maame do ne papa nkwada ngetenkete no o show videos bia bonse waja na si wona maame na dwane afa na papa na dwane afa ha
ya hwe de obedi nachi bonzo odomam ne papa nyina ohu de oni nachi bonzo ogina ho we a hwe obekọ ne maame ho wankọ ne maame so obekọ ne papa ho na sa confusion ni bi ana asi aban so yase LGBT no ho wo mu hunu so mo mpaase o so mo mpaase o se ade ebeye yempuni akopase se ehwi na emafukura ka se music area fam amane ende and yasu kopiem our parliament ya je say wo mo so ayere mo ho keka ne o masiani so mbehwe no mapaase so aban ne de na adwen ye ntanta ya kratai ede ho nsem aba education is bi so asem anu wo ka ede afọ owura adutwum ho no eda hanom se o ka che so adutwum nya hwe na na adunjan no abasobo no ede ade a so so ne so sa na dodan kwaku fado yesi wa free oman mu ko America kwa no ope America ka no wo yare na do na fa play ko no ujina famu ya America na do play kokura se o private jet na ko se commercial se economic se de ben wo kokura wo na kwa wo nye se bia kwa ne na mo keka kututwa selfie akoye glass nko debi yaso wo kasa afa democracy kabi mamin kabi amamuo ene mu bambo nsamunti ya kasa de nanado wadu US kura ya wo kasa West Africa house wo tu omfo ase ku no kura ya munya ne ho ntoye democracy mpeku enti ahwasam so eda hanum say daybreak the obokrata pen ultimate paper last but one na ye sorry son of pay business finder the Bank of Ghana Governor Dr. Ernest Adex Infoniaba na some opinion kan say edi kan menche we mu inflation ade bia se yakase inflation kosro na say enoma so ebo probably ebe kosro ase enu ne ahoden ana nyina so a ye de tu bibim enji se inflation kosro na say enoma bo ebe yire eteba fuma na say enoma ebe emre de ekrate de aba ne say eyasem de essence inflation no rate na drop kra aba 38.1% na enenam 40 something ti atiaba 38.1% enho asem ena wo de aba che se enunti ne saso nti yanda Bank of Ghana ase oye na nado e wo da wo ma bomoden ti business funder na e kasa asemi krata kroya sa agba mane se plastic shoe firm bi ebe employ nipa 10,000 within 5 years ebetumi employ nipa 10,000 na as a factory si de eye pa jinje efonso ena adie nmu ekuma basabasa yone nnuama basabasa yesisisi wo enwuma odro mu ankwankwa de ne aban de ni na basabasa ye ni watimi wakame ye ekoso no GEA4 edom ho agim se da bi saa ne ma na ye ekoso no airtime obekobro ni adwuma mu ono ye adwuma mpo nu ho tampo eno aba be ye da bi enti omso mbe kasa etia saa de na won be ko etia pa ti enho asem kratafa etosonson business finder anopay ani ya the business analyst the obokrata no shaping economic decisions eno ne yedi twato na GJ Ghana Journalists Association one so ene papa kufuo Ghana mampani dada gentle Jack aka sexy eyes papa 10 gram on ho fefe ne nimu tedwa ye ne ho kafo afrimu ne mranti bremu eyire wa frim tijije fo so akọ ede ya konsem akwa papa kufuo ehun sam eda hase na enioma boa yesese atiaba fom no eno so yesi September edi enioma boa eba fom pa na emu ye ti ehun sam so yetwa nimfoni di atoa no a wo mo ka ho nsem mo se yedwadie epepa ntia ne yedwadie nsem kwa na yese ayi enkofo secretary bi na eda ha wo kasa en wo kire se Gold Coast for clients ya musika kikeke mu ni ade omo mu service o musika yese omo so yetua kanibi omo ha manimpu no maka 1.34 billion Ghana cedis no matua ede ama omo client omo de omo ka na nado danko akufu ado so kire se enka free SHS ama enka nkwada anka ne na monten so a sika wo mu nyanti
free SHS ka ma kenye ka kwada bebre nko suku ti wa saving kwada be 1 million afiri monten so ya se omu nyina wa suku mu agent tete ho asam da hanom se mompre na se hanu wanso se senetefo ene omo so akọ suhum dwom omo so omo ye customer service week ti omo ebo senet ho dawuro a kire adwadifo ne obi bia se senet ndie mu ode champion 20 ya momfa kakra ngu ho na daache mkoma ho mejie wunya 60 years ya matene kakra na eja matafre monsa ho aja adwuma bone ya den kra no one CDB die ubenya ariaze ti ebusia we the business analyst the bokrata ye dia si nada na wosiri eje everyone we see na okay enti yebeda masi bebre enran so maame abrapa eko court na court on so nim lawyer Martin Pegbu what in dinda no Martin Pegbu yes who say ever since ya na say me ba ye on the was support to special prosecutor ne say wa ya de said ye ode niema ne na momra kwan so a wo twe maame ni mu no eye papa na we na nra Martin Pegbu no so wo case wo hono mo a okwa support like oyo obi ne council wo kwa kodi na sem ama no yes wo mo foforo soro ha say wo office sa court complex ya wo mesi won kran at Mills Street hono dan se ti no wo mo ko no ana onne ma mi anim tatrata sisira branda penny say ja we fro stairs akoko to ono nso so case wo ho no e madam nso fro akọ no nso so akotie ne de na we fro we kosoro we ba form say usani a wo be he form so ho fro a so be he soro tatrata o mo fro ye na o mo nyina ni mbo tatrata ma me say ha wa delay ne efia showa video bi no also na say no wa no said your boy hwere ma kasi manim unsura kana minti Martin Pegbu say me dey my day mayo ona public a bomi gumbe camera focus ya say won wa no ate kwaju opon kuruma nwia wote brofo wuti bi de brofo sado anyina brofo ho ye birimu den saa no wuti mi de o de sado wa enti no una o de meti radio any TV so kan wa dwen kire mi no na Martin Pegbu say am de ma den hwe o biza so wa den o ti radio ni TV so no wo kan wa dwen kire mi na omugu so kasa amuka de oni maame ne di nkomo ne ye se sire ye bi kura anka ja maame nso eko eho ana maame ne lawyer nso baaye maame ne lawyer baaye o je so onu woni mpo atwa nti obeje ntokwa na ko lawyer abeke kana adwen a kire Martin Pegbu na onim se Martin Pegbu nso anu o ya saa o tai bodin bi o se mampam oni mampam na ma de pa mampam no ready ka kire so oho na de aben kwan a asebia meka na de mampam ai aben kwan a mampam de ya aben kwan a oh okay I see it's there maame no lawyer na adwene se wa hia de efo na Martin Pegbu ma bi ko ne wedie mu ke kan bi kire ne pa maame na dwa ote de akosu nyina was ote se otie ha no ana ne kumitu but okotie anwa mawura ne ho de ana ne kumato ne yem kakra na sisi ya o se ne hu sika nyina sa ono sika beti wa ya mobo aya mobo chen Ghana bayana o ya mobo dodo ahun sisi ya nye ohiani onye hiani enso nam special prosecutor nti accommodate obe yi nyo hia ni
Cecilia knew here. So your papa so when you bet. Maybe, but when you're here, no, but I know come your friends saying special prosecutor. I am a boy. Cecilia, I am a bodo. Oh, I see. I am a bodo. Cecilia, I am a bodo. Cecilia, I am a bodo. I am a boy. I am a boy. I am a boy. Cecilia, I am a boy. It's my name, I am facing. I may person me who MP Chrono. San come on, the one. MP ne say, onye delegate ya. Also, obi aje, bibi aginem. Na wo ade a waje aginem kra onye delegate. Omo e delegate kra anye nyina mu. But say we so say ye wo party members and all party sympathizers. Ewo ho ana say omo ne ya na omo ka. Asin man on friends en Kennedy. Debbie. Dia di om kokoto ne so by election den. Debbie MPP ni no. Opoku Charles Opoku. Charles Opoku sikani yedi. No oto aba wo ho. So no onto aba so. Onto aba. Ono krampo kra aba to kwako ye ono no ayekoto man kra no ono aba no kra no on qualify so betu bi. Enso no ogire mu si yenkoto aba ma no. Oko kumawudie no so mkoko ye no a. NDC ni candidate no. Ono so no onto aba. But okuku ginaye. Omo presidential abatu ye omo tu yi. Omo mududo se na omo tu bi. Enso so mo gina. Kofi kunadu apreku. They say yes uni sika wo se me ho awesa preku. They say ka preku bi ni me ho. Onu kwa one sign bra mi hu no. That's it. Kofi kunadu apreku onye delegate. Anything near 2 years ya ba kokora wanye den. Wenya no. And you know, you don't necessarily has to be, and I say have to be a friend is saying delegate party member and son candidate to image needing my support. I also a delegate. You don't have to make a be. Debbie, just say, my ear, my hammer can't say, we do mampeni da. To mean can't mampenia seminar. Just indirectly, and you be na emis penny so press work. Or penny bear. You didn't ambozing. Oh, say, ambozing. And you mean buzzing. And you mean buzzing. And the end of the year, Emwa, Mummy Yay. Na Yami Aduma memory dance to show down a basso den ding. Yeah, party members in yeah, baby. More MPP in the main but yeah, ba. Into no number Pamuana. You say a casse. Anyways, Mamma was in fancy na yen twaso. Ewo ha no more. Ye be kwa homa ne so. Na yakwa kudin komo sisi ya. Yane lawyer Kwaku Painter. Kwa kwatwetwe nkomo oye constitutional lawyer. And I know na you referring point what in the report about Monting so. Na report ni na nefa galamsey ho. And I know the TSA Attorney General so the opinion about the afa ho a watch say we referring point boating ne report what about Monting so no. Mu nhyɛ da ni ayi bia o betimi a prosecuting crofo e wo ho. Cancel tie nkan kan fam suni ma che. Wadaro ma mpum boko de. Yede radina se na anapei de minim se onso wate Attorney General ni opinion a wode abeto Monting so afa yura from pon boatin ne report ne ho a yo ma kan wo social media na ekenkan ye no to den mo wo mi le I am na o kaso do ayi so e panto so bo ba maka de I am na kakra chede I am one of all I had there with super soldier, I had a quiet day back. As then I had the name of the social name what it took somebody name I the metro. Only there war and brass feminine. At Tibiara or visible call or Attorney General. Say there, Attorney General on mine, Tuma,
what do Bonipo do for Nzama Mrashisha during the Empire, winning in our Attorney General. And see, the Badan will be posted for her, who Pierre of Kitchen of Court today, or what would you do that semi and us or the Attorney General, not the other Margino. And she said, the come Attorney General and a chair edu a soon unconcerning him. And see, Martin there said, it's a complaint, and I be to Attorney General. Doctor doing there, or what all you should in 15 or should say, or what I do complain the querno, one as some, one hour holding the way I them, or they will say the way now one as some. If them blasphemous, what would you call them? I'm registering there, say, Attorney General, another police, or should share something now, we are, and son away who there. And some now banning him no, or when Jina do what the court was to wire then, we will you panel for an actual way with him. In Jina don't know only the city hour, about to my year, Nipanana, Sabot to my year, brought from the kind of pieces of evidence. It is will be the Madia, I did Jina the kind of mass on the city hour, our Namduma, then, it's wire the Madino. It's a Brafamano. Sir, Attorney General, now please should share some no more. No way, Yengina do what the quarter, one should have some more to my dream of quarter, and Sana, quarter no, it was I had way was some now. On the brofum no, or what the charging in panel. The charging the big giant panel on court. The giant panel on court grandpa, not something really. Say, chilling no should, and I chill BBC, not say in your dam, the Sidina Restitution was a can. Botum da some number court. And so the cano, my Attorney General, Neka Sio the Kenyan day. And some na a woman na or from Paul Boating, the Quaker Mahono. From Paul Boating, I know you complain that one more and she should know what away you know. If that was some qua, I would then come up with statement because reports I don't know then change a woman and some in that womb. Or them a statement, Ankasa statement to know. Even if it means that you will repeat everything you report and answer a statement. And sana why some no under the young one look at that sort of court in tea. And you cannot do statement but no, although you'll be said so and answer that why you 15 or one person or didn't send if one no not the Sidat Bamani and Wobek Gina Wokasana or what I had a mission. Well, yeah, and you panasha. Abu holding the way I them number from the show or whatever from one in coco, what then send me to talk to one or not. Well, we had the major money in now, we are no kill and some of that cocoa. It's my generation chain there. Or for water, one man should now or what away and way to my yet one blasphemy into the mother pano, I know, as some who die what they call. That member Tassanin. Now, on them there, Momoye and some A.U. man and more and Vicente. There was some beer Pilibisa, maybe you are no. Okay. Very well, very well. But a beautiful so I argue say yes. Professor Frimpong Boateng, oh no, he was just the face of it, but it was a committee comprises with Encrofubi. It is a impo or no now, yeah, the face of it, you know. And I say, more person, more no, Mubisi and Sabina uncorporate here. You have other people, moving to me, I call on why probably omodie, ombe corporate yama, a Juma Moyana Timia, every mudi, Anna. Me, who are working at the Mayagan. Oh, that, oh, there be some assessments as an I am now. Chabe, and I'm no crown because I'm unable to be a year. And some be. If Attorney General Nakashana Abadada, and some be if the presidency Abadada. I stand over Yashishim no crano. I some that out from some what the Botu Guanarano, what was some name I say. Oh, you will be a fellow accident according to plan. Accident according to planning there. When you plan a what's an accident an hour when it's in there. The margin of epidemic. It's a debate crime about for the Garano, brought from the rationalization. Rationalization, Obia, honor pedo, ye be no war for crime. I had a quack years, now, what answer that.
Into question that and you put the country on answer. Honor him answer him to operate. Now, the men summon at dinner, I'm there. About the of a president, Nehu, of Attorney General Nakasano, answer a boy, Yeshimino. Honor now, Obama Casamajin Makoti, and also Bogana Fajin Makoti. Being that was so tiny, that's subby. So, yes, Galam said the way or they say or mine. Oh, yeah, President Nakasane here, some can say, oh, the two gua, oh, the Nakasa Sabi Hindi, and other presidents in Krano, or the son, or they can't come there. Oh, Mamma, at the Engu Fanado. That's why I day in why below one. In Chanuyan, Matona General King, Naya the Bacasa. There, Sabi, Attorney General, I prefer what is there for any reason. One more year. Don't forget that from football in Arasuno, as some bad, because only first as a wireless. Only one Nakas wireless, there on Nakas as someone who now I'm the Sabi, Ghana, your workers have been thief. It is Sabi to complain about Nasa one in Chad away then. Who was some one at own ship, and answer that, you know what was some. Now, none of what I rest to know. The way that name na and so I want to we do respect and need to matter. I see. Yes, na kind of okay, but could it also be said because of said your wankasa okay as a seminal crash here no we had a statement from presidency attorney general so more or less like na almost preempt the outcome of one investigations and unti enema Professor Frimpong so na adwen say na tie de ne ono kra oncorporate because ono a okofa ade ne baaye no as e duru ba bi no na ebi no so fele se omo be show no powers bi eno ka ho bi na ma wan corporate no on why can share and about free for speculation why generally say I possible reasonable that about to my bad them there no sunu gbefu na me de sabi o ono so bia na nyimde na nka ekezem so ye nyina na yes ye do man Ghana ono wose na nhwe once mo hu na mburu ku chehu ba na kwa kaye nti won nyina no the way won nyina ye ndam na ma na kokodu no na nyina che de ya ro man Ghana na ye nyina ye wo no da chidire nyamina na wa bebe di asma ma hen ma na kaye ne ehu because wo ye professor mo an na da wo ye wi sabi man kana won fan ye na nani I there, who should be the Begina, the yes, who pay my yabaye, who pay yabaye. Now, also, if a buffoo, I made them and Kada, no buffoo on your quite a buffoo. Now, at the end of the day, yes, the oral cordu or manimu, and answer that I called be a year in a year. Not that they acquire an ayabay. I see. Well, I'm saying, what don't want me, you're a king. What don't I would do? All right. So my last question would be say yes. Looking at the concluding remarks, Attorney General or the Ebetu Abontino. On another hand, or say, Professor Frimpong Boateng ne report ni nyina no nhyede ni nyina so. Ade ni nyina so no so owie no osan accept say encrophobia report no bubo omudin ebi ti say yera ko we see yenua insemtroni set mante ene wo mo ekeka ho no wo mo ho ne de investigations koso ade a ni nyina so no sa investigation na no so firi he no ma so nyina do no te ne ye yo mo yi obodu bebe nyina do ne de enye ehwo na obobo ho din last no ehwo na wa bobo wo di bebre wo nti wana na we di ka bobo ho din na no po afa bi na mba na yim no o chede wono na we nya desidi afo wo ho nti in respect of those people no asam ni nyina do na mbom no ho a wo di wa si a wo shara bobo ho a wa asam no po onyi njado amobo ho din ho na so bobo yi pe bi din ehu yipa bi a wa asam na nyina do no wa mbo bi adin anso we no nipa bi di a wo de wo guda wo hwehwem no no wa abomodin anti ne nyina no bo fokasam ne yo bi afa no the court of public opinion court of public opinion only that I mean now ye inala yegen there adibo ho ma
I the sabi obi do so nyana gina hwe obi li dia ho agwar an so wa shedo so an shedo Ghana for ya kasa akrope e ye de manyame na whether they bokoda ye de ensem na manyame de nyame na nkasa obobo manya amanya no so yara ya asam ntem mi da kodu nyina na kasa if I speak as a Ghanaian na Ghana ye kasa bia ba let's see at on twaye da me makana in there dem na twaye kwa the oya sefim because there's something better that everybody can do, including Professor Boateng and Kata. Because why are they in our politics? So, my day in our politics. Politics. So you see from where you sit, do you see say fight we I a lost battle on? Oh, uncle, maybe I could do the what's the sound the we need to get what's I go Benny. I didn't I mean only you we are not serious. You see, it's a very regrettable statement for me to make that we have a government. You see, everything, it must begin and end on the doorsteps of government. Why? In burning in Shabanisa, for instance, putting in Shabanisa, a soldier food in Shabanisa, a soldier for a Kawan, no work for a shaman. Wako bring you papoto, we are Wako. Galam say a soldier for what is your answer. A soldier for what is your answer. That's yet on my move. We are not at war. A soldier for Ghana won't call war, won't call Betia. Oh, yeah, Wako them Lebanon, Yako Jiska, Wako them Sudan, Waka Jiska, when them international. The young man, say, when the Ghana soldier for now, Betia won't put truck in the walk over wild bull civilians, Abura. I'm not a Euroca said, the American money champ. The baby for 1 year of Boroma, I mean. That's a soldier phone to phone control. A year galam say, may you see now your chocolate. I'm a man and Casano, a Tony National Bacatcha, that's the Dibia you the Yenny Poku Najman or ye, and the Nikikawan. Yet, no one on your men or maiden, almost sure Mangana do. On your mission, you answer no boy, no money answer, don't yet. What did the Biashan, sir? I see lost person is a one kind, number 4. Council, ma yena se na yemfensi bibie ni ebesa ba wonchen biem. You're always welcome. Yene lawyer Kweku Painter, or a constitutional lawyer. I need a conversation around Professor Frimpong Boateng, a reporter with the buyer with regards to Galamsey. Obo bi din ewumu anu ya trokrata no de aba. Ewumu anu ya trokrata no de aba, but I think a bit more opinion na almost so expressing say bibi sa ba abonten a one I was say the seat of the government omunya abotre because ya na omo di animu no the report to be about abonten the report ne ba obe ya case no onhye dan hunu ba bi ebekusi petre na to nsam maami abna pa the report to buy omampani trokrata say ogidi se ne hu befi enti se yenya omampani na oba bonte make statement bi say ya how do you expect the outcome to be? And when it keeps happening sanwa it dwindles the hope nkrofo wo ewo yen judicial service no emu enti abesre se case bi ba omampanyini you can make your commentaries but ye besre eya men make commentary clearly no as asem no kra ye di awie dada obroni se prejudicial ya wie eba sa no a case no hu ba bi ebekosi because aye kon aye nu aye san aye nan enum edoso ebetimi ama instances ni bebre we ba say we minim say we onye hwe ampa enkusi ba bia minim say we ebi kwampo na ampam so onye hwe aye hwehwe mu ane hu bi san but because of the statement from the seat of the government and not less personal than the president or the hwemu sa na oye den enko ba bia enti Professor Frimpong Boateng report no eno ho asem eno no sisi ya Attorney General say ne nsem okekan ni bibiri ni anyina so wa abubabubatu agu a de omo bruskuto no obaye ne den yebeto so wo hwe obre no a simano aduonum ensia pepepe na abo apa anopa
no nwɔtwe ɛho hyɛ ne nso maakye ɛno ɛne dwumadie no ɛdin o big interview no ɛno ne yɛgu so a yɛyɛ no wei ɛyɛ the biggest conversation in the whole of the eastern region. Competent, mature, in-depth analysis, any good questioning. Send a course to Heritage Christian University College. And pay. Okay, and you go so I some at this year. Heritage Christian University College is in control. Say, Obada we senior high. Na ope baby amana kwa twana this year so. Now I be your pabinia. Was so do any chirum. I will hold a monoma Obano entity. And Raya can crater be say University of Ghana, Legon. The crater be the above one thing say CGPA. At the man level 200 and level 300 for no. Omo can in abumwa and only a cumulative cumulative grade point average. Ya can boom you know. A bit less than 1. Which is really bad. Oba Heritage Christian University College or story ni be different cra because here no additional po besua ye de beta tao my former principal amuzu be say ye de beta tao into besua omo ewo programs ahodo bebre business program no edorson ye wo accounting with computing, accounting, marketing, human resource management, your business information technology management, your entrepreneurship and technology innovation, your BSc nursing, BSc information technology, your BSc information security, and your Bachelor of Theology. Nina ewo you are affiliated to KNUST, GTEC, amayen tuminkrata say yebetumi ato akoso akyere nkrofo ma de 12 months specialized master's degree programs and also ECOSO, MSc Accounting and Taxation, MSc Accounting and Finance, MSc Human Resource Management, Nina ECOSO professional courses and also your ICA, your CIMG, your CIHRM, your ICM, Nina professional courses are international courses and so ubetimi apply na wesia ebetimi kra na nka obetimi ayin intertwine and as obe running nyina simultaneously usua wo course no nanka wo the professional one nso aka ho into ube wie no na say asynchronize kama the amount me pacho yesan so media courses wo ho media courses no from near me ye ekosi the last part of media ye be chiro ni nyina ama wa yo pa bene papa sentia wo so ba ye ho de doso your scholarships ahodo be bre wo ho into a ben nanso so ade asikase mu wato ba ha ye be so mu am watimi awie ne kama pa ye wo wasi ABCE GBCE HND and a diploma qualification as a entry requirement no eno no se wo kura betimi dia ba se wo ni no bi nso a betimi apply say mature student eno no from 25 years and above no obetimi apply na fei e kire wa tro wo entrance exams ubetwa eno de we can assure you for a year no exams no obe dial star 789 star 300 hash na fi wato online CEO number uwia obe apply ewo yen website www.hcuc.edu.gh na just say wona wo ekro no e ba chawo Amasaman Olympic Stadium e chire ho e na wo be hunu yen obe Fred Director Conrad Kakraba ewo 0202 298399 0202298399 and a 0547 77 77 31 0547 77 77 31 a number so abe freni ajo so Bloom's Bookshop and Trading Enterprise yegusu ayeka engomesua ho asem ne de na eno so ebe boa papa a free preschool ho akade ekosi university ho akade exercise books, say a reading books, story books, nyawo pebia, or buy a DSL on Sabe can be graphs, and also on Sa Ebe can be Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. As you can say, or more a haya, or more a chim or da Ghana Commercial Bank, or more car park in Ujinaha, Utu and Nipe, and Tintin so Ubi Hun Womo Ewoho, a Yanawa Shannon Son Eddie Amame. If I show 0244 293632. 0244293632 and a 0203 083731
0203083731 obefrɛ Madam Eva na waba hɔ wabie bookshop ɛna wo nso pɛ sɛ wobɛfa books ni bi kɔtɔn a yɛatete so ɛde ama wo kama paa ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me nyankopɔn yɛ adom a 27th bosomi wei 27 na kyɛ sɛ ɔkyena na wɔtwe mmienu ɔkyena na wɔtwe mmienu ana ɔkyena na wɔtwe ankasa ɛyadeɛ sɛ yɛde health screening ɛde hyehyɛ so but wei no ɛyɛ breast cancer health screening ɛne yɛde hyehyɛ so dendenden de ama wo wonim sɛ bosomi wei nyinaa yɛde asi hɔ no mu a ɛyɛ breast cancer awareness month a ɛyɛ pink month na nea yɛyɛ ne sɛ yɛnnua no mu mmaa yɛyere no mu mmaa in fact obi ɔyɛ ɔbaa na ɔwɔ nufoɔ no yɛse bra yɛhwehwɛ wo nufu no mu de ama wo free untua hwee Ahenkan FM yɛne Jubilee Hospital ɛna aka bu mu a yɛdi sɛ adwuma no ɛne nti ya no ahyɛ ne nso ɛde ama me anɔpa no ɛna dwumadie ni bɛkɔ so ɛne nti free anɔpa no nso no wɔtwe hɔ ɛkorɔ no na wabɔ ho aba Ahenkan FM anim ha ɛyɛ free untua hwee bra bɛhwehwɛ wo nufu nim bra bɛhwehwɛ mu ansa na madwoa bi abɛtom akɔfa wɔ haw kɛseɛ ɛde abrɛw na sɛ o cylinder nso asa na wopɛ sɛ wo fele ɛnam w'adwuma nti de bia wote adwuma mu sɛnea yɛte ha yi de bia yɛte adwuma mu sɛ o cylinder sa wobɛyɛ dan fele ɛbɛdu time wabɛwa adwene sɛ wokɔ fele wobɛpɔn a wokɔ akɔyɛ no na wɔm nso so wapɔn nanso so mass energy gas filling station sɛ ɔgye saa ade soa no ɛde ato ne ho so na watumi ahwɛ ama wo ebia na wo nso w'adwuma ɛma wo kwan sɛnea ɛde ɛma yɛ kwan yi o gas no nso so asa ɛwɔ sɛ ɔkɔ fele yɛ mpakyɛw ɛwɔ sɛ ofrɛ mass energy gas filling station mpanimfoɔ na ɔmo ba bɛfa kɔ fele de ma wo ne yɛteɛ ne sɛ ɔba bɛfa kɔ fele owia no asan de abrɛ wo ɔmo gas no nso so ɛyɛ heavy ɛne nti sɛ gumu afebɔ ɛbɛkyɛ ɛde ama wo ɛyɛ na wahyɛ ne nso baabi a wowɔ bi a wotie yɛn sɛ wo deɛ o gas ne sa ɛno ano sɛ wobɛfrɛ numbers yɛ amde bɛto dwa yi ɔmba bɛfa sɛ wɔwɔ ɔfo ase ayiri bi asene ma nso akorɔ so sɛ wɔwɔ akye ase sɛ wɔwɔ ɛhefa baabi a wowɔ bi a ɛno ano sɛ wobɛto gyidia na mo na wafrɛ wɔ mo numbers no ɛnie 0532 929189 0532 929189 ɛna 0554 391610 0554 391610 ɛyɛ numbers yɛ abɛfrɛ mass energy gas filling station na wɔn agye wo so sɛ wofiri akyem aboabo ha wofiri aboabo ha ɛna wokɔɔ daa mepakyɛw wotra rice under na wotra saa washing baby na ɛwɔ hɔ no a yɛn ɛne ɛwɔ hɔ no wofiri ɔdan so na woba a wotra first one no yɛn ne ɛyɛ second one no mepakyɛw mass energy gas filling station ɛno no ɛne yɛn ka mom na yɛnni dwuma kama paa afei abusua yɛbɛtwi yɛn ho aba before we do that no nyankopɔn yɛ adom a on the 5th November next month ne dɛ ɛtɔ so enum na kyerɛ sɛ after sɛ MPP fo ato ɔmo aba no awie nso ɔmo aba no ɔmɛto no November 4th ɔmo to aba no wie ya November 5th ɛyɛ adeɛ sɛ show dabi we nye show down walk we adwumawura toaso walk adwumawura toaso na adwumawura toaso na ye ka honorable Kennedy Osei Nyako honorable Kennedy Osei Nyako no ye akyem so aduro emrahye bedwani ene wode saa adwumawura toaso health walk yi e de ebrew November 5th pepepepepepe ene adwumadie no eba so na ne tie ne se ahomachi no num ebo paamu pepepe 5:30 na ye nyina ye hia ewo bosome bank ho ewo so aduro na fe ya nante a ekone na namu a ne asan ba bewie ewo astroturf no a ono ankasa ne nsa so ye si ya ne kama wo ho no eni ti ya no ahye ne nso na honorable say en kan kyerɛw say all my free t-shirt sanso ena drinks ne de ebebode ewo ho obenom drinks na anom ensuo no so obenom anom because ebebode ewo ho eya na wahye ne nso na ye de professional physical instructor so ba enti enye se wo benante saa keke ye nyina ba behyiam ewo astroturf no ho a afei aerobics kakra bekoso ne ye tretene apom 1 2 na aerobics no nim ne ya na ema ne ye de enwom na omede to ase ye no
Bonum the tele mo na de atwa se na de hwihwiri saa eno na ebekọ so Nyankopon ya adom on the 5th November ewo achim suedro na ye tonsa de afre obi bia sanse empanimfo am de omdin betu dwe nyina age pene so on beba eniti honorable ono nso ba beboa honorable Kennedy Osenyako na omode saa pomutintrin nante no e de ahyehye so ye wo honorable George Kwame Abuaje Oluwa ena nkrofo dodo na tai frɛ no na ti asene man so across so eno no yera Oluwa eba sanso ena honorable Osefrimpon ono no wa Birim constituency wo ba honorable Kofi Ahenkra Mafo Chema Mafo Achiase ono nso eba sanso honorable Alex Ejare ono no yekedi oba dindindin honorable Davis Opoku ono so eba ye tai friend OPK Mpraeso MP no wo ba bi honorable Sylvester Tete ono so omotai friend Sly ono no member of parliament English Amanfro Botiano eno no wo ba sanso so ena honorable Carlos Ahinkra aka Usain Bolt ono no Tema West oba honorable Patrick Buama Ablikuma wo ba honorable Ano Dompre wo ba Dr. Esibe Yeboa oba honorable Akwasi Akwa yankasa honorable the game changer wono susu ejina mu den a tere se enye asenketwa enye omunkwa o NPP anintreni abrane ewum enso so betwe nti Jerry Osepoku regional organizer NPP wo ba Raha regional youth organizer wo ba regional communications director wo ba sanso chogbo enu no chogbo babi sanso ena ura ono ye deputy regional organizer Francis enso eba regional treasurer ura Labi wono so wo ba den hyene nso se ye the buses ebetisi enti ba bia wo bia ne the bus ne besi ho ne afaw enti se mu firi odan na eba ye the bus ba besi ha asene man so na mu firi ba bia mu firi ba bia ne the buses besi nya atwemu nyina de akọ wei eye nante a edimu eso papa ebi nsi da ewo mpotemo ha eya na wa hyene nso de amame o se adwumawura toaso health walk and one day ebrewa achim so adrum ra hyebedwani en adwumadie nyina wafa ho ka esan esi ne sere so medofo afei baby ya duro no ho ubetie we ya man ye ba enkomo ne yenwie ye aka bibiri no awom ye de betoa wo so ho 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 empenfo say bemensin so man's no ham so won sama born top and down correct na bibia dem a eye enkasa fabrics ai tie ne ye eye enkasa fabrics the whole Ghana so wo pe bia ye ton fabrics me kia material papa ne de pam tade otim se you efe na akono a ho na abeko enkramontin so ne ye wo so wo achim dan ne potem ha na ope so wunya fabrics etu ne duduom ebeton a bra ne ntwa ne selewa ema wholesale price enkasa fabrics me kam kire wo pam de akọ wedding engagement birthday party anampo eye se material ne da ho na ehome asempetia me nka ne tenten so wo top product free enkasa fabrics a wan kasa no on kasa ho eye enkasa fabrics we echi akwan e wa Accra ana frayen e 0243 422 591 0243 422 591 enkasa fabrics say mam wo kede akwatia oda manso aboabo asene abo ani babia wi hye bia se ye pom ha e na upe fabrics papa atode a enkasa fabrics e hwa na abeko enkran wa jibabia Pasi was in social. Now Accra University Papa Menyamawo and one Heritage Christian University College. Yeah, wa Amasama in Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Denema Heritage Airsom. 860 a Christ-centered university 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 body shop for MOB entrepreneurs and also ready for job markets. For breast students need their own business ideas. Sika ama wo bi bi wan kasa wo nyuma and to be school no. Now a business owners and a laptop. Really programs ben wayo. BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Posaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow! Mature students 25 years and above. To me apply. AFEWASI, SSC, GBC, HND Lumina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission. Affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Solo
Brodipa. Hey, now by school Benonya. Wait, wa bo. Missy, BC your coach computer placement when you be Sign your one final school papa. Sanka wo modern the nickel living bread school compressed. Akabano and could be 6 ones. Nami nim. And your mammy won't to the point. Young Anna, a bunny BC 2022. Ye di kind our Prim Central Hangina. A bunny UC Mass and Swa. The whole Ghana. Young and you Rudy kind. A bind crab boy abaso. Your teachers for the good from crèche up to JHS. Ya bet Joe Bano and Tetayade. Oba Fanequa. Say Ope Sukua. Omotra. Ya padia. And you're not a young living bread school compressed. And I was out there Bano Eba. Ya Quada Bakokra Compresec. Wonya 8 ones. Ama Oda MP. Aqua Copona Basu Ewo Sukubo. Ama the free scholarship. Hey, what do you mean? Na school to say they met me to home fees. Yes, school fees in your moderate. Get to be a crowd. You're meeting me the Babitia. And in here they say, what do Bano Ebeba? Say a bassa Bano cry a man scholarship. Your money be free. I'm an Asia dear. Hey, go what I maybe one. You are come on down. Say Udru Akama Wabo at the Tay Junction. A kind of down. Your soundboard is you. Ubetin your frame 0559 398499 and now say 0204 714040. Your sign so a car. Your battery Padano from Mufi at your best. Your password. Your sign Edwamako. The living bread. The best among the best. Driver, Jina. Na for me call Oba de Ensa Wom Herbal Clinic. Na me for many coach amansa koka dientia. Obi ane ne yade ko hono mo a. Won fa ne yade Ensa mafie biu. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo say yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Udwale na wuti wo ho saa, wuti wo ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade nsa wo mu Herbal Clinic a won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo huntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broso ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade nsa wo mu Herbal Clinic timi say te say ye 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obi afomehyan a ne ho adanse enko an odie doctor no yade wa bene kwana kwaja yalehwe obade ensa wo mu Herbal Clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372 Funny from Adwuma to also health work train no a starting gidi enya grokra eba so Sunday November 5th 2023 ya shase awa chemshodro bosumi rabank enim hodmo na ya tenetene yapomo a ade afa odan kwan so ade akopiem ewo coupon summers mpatam ne ade abewie wo a chemshodro astrotef ne so enunti ya tunsa fre NPP manyina empo wa wonye NPP ni na opese Adwuma honorable Kennedy Sanyako eto ne nyuma paso no brabeka ho na Adwuma to also health work jumadi Enimu a 5th November 5:30 a.m. Na nyina yefam peja achim swedrom peso Adwuma to also health work way e mebu no bi nso atunu bi say e show your swag yetret ne yapom no na yesan giani sankai boy efi office of the member of parliament achim swedrom constituency honorable Kennedy Osanyako Adwuma to also health work Adwuma na si Jack, it's a bookshop or pass what town, and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Wuken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them? Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. On Sabekabi, you will book no any free crèche, ecopium tertiary institutions in Engina, and sorry, offices. And now, what be bookshop kase, and I will pay books in the Gumua. Also, call on one sa ebekabi, Kai, Nation Son, say. Ye turn in doso pum sanso and I open back pa on sa ebetumi aka akim odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe ni mo frey was 0244293632 and I say 0203083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Hey, Kikim.
Canada. Ghana Premier League 2023-2024. Oh, Ghana Bede, Agrumasu Bede, Ubati Solid Sports Presentation, live commentary brought to you by K Asansu Furniture and Ahenkan 93.3 FM. Amanfo, Afiwe Ghana Premier League no K Asansu Furniture and Ahenkan 93.3 FM, the best radio station in the East. I come to my Diabachima, and you can cry near the commentary, bro. Shannon, say Ghana Hadie, say Open Furniture Company, what and Konya, or what tables, or what furniture, and Tiapona Fena, Konona, and what Diwoma, and one K Asansu Furniture, and Canadian one Tessudia, baby, will be to Tunanamo, Equa Codiga, ever furniture, when your money there, and one K Asansu, Open bed, Open Konya, Open table, Open office furniture, and Nabibia, for Nichia K Asansu Furniture, number say you, Yawatoye, one money, I ain't kind 93.3 FM, and a few ways, soccer season, I'm with the live commentary, all the league centers in Ghana, at the bro, now one edge league, a Crobia, Santiago Tocoma, Pimbaba, fabulous, Anna, phobia, never say down to the bones are rotten, I'm great Olympics, Olimashi, Olympus on Consong, Obet my Bibiana, Ebiana Dreams FC, Ajay Adia Bonobo, Mediama, League Champion, Ometum the League in Aquana, and yet, Ahenkai 93.3 FM, and K Asansu Furniture, at the commentary with your pole from all the league centers, at the bro, Saupe K Asansu Furniture, at Yakwaya, Fred 0266 859598, 0266 859598 for your. Ebrenaso, so da wakwa. Achimasa block, organize Achimodano. Afei and Yadia Tuamo. Honorable Kennedy Ohini Ejapon, a compreapo, the grassroots commander, the voice of the voiceless, the hope for the hopeless. I was the MPP delegate say 4th November on Tuabamano. Now I'm breaking 8 no. And may the next president of Ghana, NP, and then lady show that walking. Basso Dame Menenda. 14th October. I'm a partner, see a key. Yes, Achimuda, ECG, Unquantanum, Snare the Titan and Yum Chua, Achimoma, and Nantis, the Aquaquisi Achimda, Old Town Public Park. Now, Honor Double, any Cassachepi, Bacoso, Honorable Kennedy, Ajaposi, or the Nucretie, Namisuro, Akokudro, and in Dia, Namedia Manono, Abesses Ghana through industrialization, agriculture, infrastructure, and tourism. And this opposite MPP, a breaking 8 in Quadia. Bekaya ho na ya 1933 yapom Kennedy Ohene Ajapon Ghana mabru ani Ghana manfo ni daso Kennedy Ajapon amanseja owubadi asasa kwaje baabi abayen Kennedy next to lead next to rule bibi ani afre 0546 47 19 21 0546 47 19 21 anunti Achimasa block na Yomuchi Yemeshaw Achimuda Ayadam in the ya Yankoshia Kennedy Ejapon and PP Rado One day no be 2 days one day only one day no be 3 days Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, yada se watwen yam yakoto enkra abahye ne nso fama yen se eye machi ero na wugusu awu eti e wa Ahenkan 93.3 FM. Ofremi Obuoba ofori amanfo na ne tie ne se enkomo no ne aka mu nyina no ye de toa so e de amao enra ena eba beto odwa se Ghana Statistical Service empenifo de babeto monten so se nyame adom inflation na ehwirihwiri course no ano ahyase a eteba fam sisi ya no ababa beduru 38.1%. 38.1% is a good news. Oma project say omo pe single digit. No crack say betimi abamu ana. Okay, bi asida. And it is omo project sa I was seeing na support to na etumi ebem. Na say ebeye ye say nye ye be hunu Ghana for oh baby o mine adure na de nya de o mine be ye biem. Obi atu yamfu obi si enya isa akasa no. Omo say munya ise mo de Ghana nye ye no. Ghana ebeye ye. San say
si yɛka sɛ Ghana nye yie a wanhwɛ yie a na wo nso so woka sɛ Ghana nye yie no nso so na wonye yie because mpanin sɛ nkwan no ɛda kwantere nso ɔka bi hwɛ so aseɛ enti sɛ woka sɛ ɔman ne nye yie a na wo ankasa na woti mu no ɛna wo nso so wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wonye yie ɛhenfoɔ na ɛka saa nsɛm yi yɛsi yɛfrɛ wɔn Save Ghana Movement ɛna wɔn ɛkasa saa Owura Robert ansa ɛwɔ ahoma no so yɛne ne kɔɔtwe nkɔmmɔ Owura Robert wote Ahenkan FM so ni maakye Mejo so me nua bɛma na biribi abɔkɔ deɛ nyame adom bɔkɔ na mo sɛ nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa Robert deɛ nkyɛ sɛ ɔyɛ mpapa saa ne yɛfrɛ no nice one me papa deɛ yɛfrɛ no Robert Ɔsɛi. Oh, okay. Yes. Arɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a mo nsɛm a moka no ɛtwetwe aso kakra. Na monhunu Ghanafoɔ mmabunu a sɛ nnɛ yɛde play ba bɛsi wɔ sɛ obiara mforo nkɔ a wɔn bɛdwane. Ɛna mo deɛ mo kyerɛ sɛ still Ghana bɛyɛ yie yɛnka nsɛmpa mfa ɔman no ho. Yɛka m na kɔ wie sɛn. Anapa we deɛ mekyia motiefo mekyia wa asa me no di nkɔmmɔ. Na madam asɛ maton staff friend for enkyeremu wa asɛm wɔ. Senya usisha say the plane be si ho a obi abedwane ayi na akɔkɔ meboa. And no trɛw ehu fo a yɛte ɔman Ghana mu. Ghanaians are cowards. Edu mra ɛwɔ sɛ Ghana fo nyinaa ɛte aseɛ nienti a ɔmo yɛ Ghana fo. Nienti ɛsɛ sɛ ɔmo gye ɔmo man etu. Na deɛ na ɛyɛ na sɛ sɛ wohwɛ ebebu na yabasiya na we have been used by the Gold Coast for no. And you see, Ghana ni biya sorry na ɔdome ne man. Maintain that say Germany, Italy ni American yaka say America deɛ enye ye da minim sa what to be that there. Ghana enye asase na ɛda hɔ no. Ghana eye wonimpa na wote asase no so no. Enkane no na ye praying Gold Coast anameboa. No cray. Enende ye praying Ghana for. Saa na se ye nyina ye fi asase we so na ye kwa. Ebinum betimi aba occupy asase no ato ne din foforo. Nti ebeba ba ye abakosem se enkane no na enkrofo bi ti ha ye from Ghana for. Omo betimi abaye asase ni yie adenti na yen de yen timi nka se Ghana beye yie Ghana ebetu mpon eye yen na wo se ye Ghana yie enye obi na be se wo se obeye oman ni yie mayen se ukotena asori dem ekobo mpaye ukoma ye ma akwankyere na wo ye na wo hwe be ka se Ghana aseye a e kire se wo no wa se wo ame na o ka se me ka se wo nye yie a bagiatu Obajatum. One gentum. I've been to what catch a woman say, woman, dear, any ye. Ghana, dear, I say. But Ghana say, wo pevisa, I could not be mine so. Now, Conusunya, I did to me, my son, my any year. Thank I won't go home. Bible say, in Shira and a nominal, if you know never. In Tia do me Ghana, do me Ghana. You are doing your move for so long, and we expect change. Emba. Na yi opani ansɛn nea wo kan deɛ waka paa Ghanafoɔ nso gu so ɔmu tie wo paa wosusu sɛ Ghanafoɔ ne den no wɔn nyɛ yɛato aba ma mpanimfoɔ yɛso wɔn ntoto nneɛma wɔn gu so wɔn nso yɛ wɔn afa mu deɛ wɔn yɛ a otwetwetwetwe de wɔ so a ɛnkɔ ministerial position wɔn mpanin yɛ yi eduru baabi Ghanafoɔ si yɛ ho kyerɛ yɛn ɔno agasa wɔn mpanin no kora gye to mu si yɛ ho kyerɛ yɛn yɛka sɛ ne saa ne kyerɛ deɛ a te waba nso yɛka yɛ ama ɔmo yɛ nkuntabuo ɛbɛkyerɛ yɛn sɛ ne ministers na ɛdɔɔso bebree saa no sika a ɛkɔm ɛnduru 1% koraa enti yɛka no wɔn ntia a ɛnyɛ yɛbaa bi na wɔsɛ yɛpɛtie mina bɛma sɛ wobie wɔ company wɔ ho na wofa workers egum na sɛ bosumi bi aso a wotie ɔmo ka enyoma a ɛwɔ sɛ ɔmo nya Emma company no era ni bia no wo de mo every month afene be so no
na ọma bɛka kyerɛ wo CEO no sɛ ọma abɔka akɔ so 3 years wobɛ maintain the same workers anaasɛ wobɛkame ɔmo yɛdi nkɔmmɔ yɛtie wo wobɛpame ɔmo anaasɛ ɔmmɛtena hɔ Ghana for the past 32 years I share Kabam Kedia Mimwase. Our leaders have been sincere to us. We share an upper morning shows are NDC Basso, NPP Basso, Ayamunche Bibu, NDC Ne Kasa, and Amupa Bemuno, Mwedifika, or Babu Bossike, DNA corruptions that apostle NPP Amembumu. Na NPP na Diatu, na Onoswa Stati. Most of our bemuno. Now, on also Bossika, almost di waga, di wa amembuna and to the buyano. Indirectly, no, they have been sincere to you by telling you, say, Sikam de Mayano, Yedi. Nekrana Wuzia say, Ube who say, these two people cannot almost be Bumayano. They have been telling you all the time, say, Sikano, Yedi Sikano. What the Maya ever seen it? For next year, NDP has spent 16 years to Abemu. NDC has spent 16 years. Now, next year, you have 16 years. Or how Ben has had 2 parties to me as Swabu Ghana. I said, Mukase, and Nanado, Nanaweni Adia. Minyabema. Nanado Katra Ghana for say. So when we are so big, I'm saying now, or Nakonia and air to so. Yet me yet a bebu has some moment the more no. Now obi the boomai or mine a young year, we are the CEOs of the country. And I'm mama paid a contract where you contract and say, more far or mine the party and say answer. Now I'm bashas na answer obiaso. And this is what the Casana dear. And I share 2 options. They will say, okay, Niamu cano a task to get your mind to partner Shamunta. Moko Druwa, Niamu pe, and Amoye. And I yell to Yachiho, Yens Minachi. Nanko Bika say, when it's me and 2 galam say up there. Or Nakunya Toswa, or Tiho Aiden. And also, what would you have us do, Ghanaians, you know? Okay. Say, you're trouble on my penny. You need to night, Amano. Obia man pain by appointing Diano, a yen appointing Bano. Because young man to me on me appointed. But I won't check as I do. Say, Minister, MP, DC, any assembly on Bekedia, or man penny any side of whom. Or man penny any side of whom. So I ask myself, say, the appointee will be as minister. The Juma Pan is saying, would you want to say? Over survey or how, and I said, over enjoy life. Yeah, you minister. They are all here, sister, or the woman in the piano, or mine, no, the seeker at Hamano. Yaman a car, Yaman a dime, Yaman a security, Yaman healthcare, everything you have been given to this person. Besides, I will say, or how Ben for the past 2 years, a minister be as well going to clearly, no, Mr. Roberts, also agree, say obi sọrọ na ọkasa ọman ni nye yie ẹni nti ne kọn dọ so obi tu afiri Ghana so wo ya agye ato mu o me yan jin to mu tie me sɛ wo kɔ abɔnten ni bi mu di nkɔmɔ a Ghana for na kasa na ya hagbaki ọman no how we of course we have other political parties wɔ hɔ tin you sɛ wo kɔ abɔnten na wo ne Ghanaians di nkɔmɔ a it will shock you say abato na yɛto no ebi mu ponti aseɛ ya fan to say a yankra tabi na wode won sako komuti no e kwoti no so keke forgetting say e ye wo dachi mo ma dachi we busua dachi ana wode ko show pinsa say on ba hwa so ma enti say wo say wo ye NPP na wote Ghana wo say wo ye NDC na wote Ghana na fine Ghana ni what to be someone say, and as you say, I put them a better man to Ababi. That is the most wicked person. Because on to man the party in Tabanakano on to. So, why the people I can say, or my name, or my name,
you see yourself as a party member in your country. You want constituencies to do what? We need prime minister, we MP. What is wrong with us? We need prime minister panel or your MP because automatically they will vote for that same person. So after doing this, after messing up your country, you blame who? Whilst we have people, independent, because on who saw a party. So after messing up, what do you expect again? Okay. What do you expect? I think, sir, your point has been made very, very evident. Inti yem fancy how na bibiani and Sam Brown champion. Okay. Right, yani wura Robert and Sa Adze ne kwatwen komo ono ye founder Save Ghana movement and ye kobon komo ye na se afei ye nto aso fast na be confirm aboafo e enkasa fabrics arope o se men kan chiro se program bi a wo kwakoya a wo hia fabrics papa e de di udwuma no e wo se wo de wani chirim e woni hono mo na otimi hwe boa wo na ene metimi koso kama pa de ma wo se ye wedding engagement outdooring program bi a wo koya ebetwe dom aba mo ma behwe wo no e wo se wo watade e hyew no e ma wo demu sonko so I say enti enkasa fabrics e beboa we di say adwuma na di ama wo kama ne tie ne se ye wo enkran no ye wo Makola shopping mall no emu ye ne Methodist book shop no na edi enimhwe e won kran ho 0243 4225591 0243 4225591 number be frame but all friend wa Ahenkan FM din no ne promo code ebeboa ma wanya slaughter hodo bebre no Frame Point Enterprise so my provisions papa bi ama ye de adwuma mpacha o personal groceries also utumi ko na akokoye sa market ni nyina na eboa o kama se woni e masa entempaciously no na wokọ me say ye san ya ha na mekọ ye san ya na mekọ ukoso abegum he ma me ka asem nkyere o abrabo na ye nyina ye ebo no eye plans ne de igbo obi anhye na so obi anya sika ngu ho no motwom nyankopon ye wadom na onsa ka sika bi onsa ka te se 500 series 600 series no akwa toto woniema nyina de egu ho because adechie bia ne ma ne bi ho no abekọ na se de oto no nya ne sa biem enti se samena unya sika na kototo ni nyina fa bi gu ho me ayi aduro ye omde twi omsin etoro bi na wura me dem a me chen de me na me ton bitimi togu ho bu ha 10 ni gu ho ebe wa dwene se me ton because me nim da me ho be kire me a mo ahwe na unya sika so de kwakoto president so I say enti eniema no uto na de egu ho milk no uto ukona ubehwe milk no se de me to no a me che de me tu aton me de begu ho no ma yi mani bu ha 3-4 months na unto milk da sa de e bobra no enza na unya sika no nwakoto baako no abedi nwakoto baako no abedi o na Ghana be den ama wo esikafo no kro mo nya o ma de sa sikani okoku di dwa ne begu ho no mo na wodi ni kakra na wo de oye no akoto no baako na de abeto akoto no abedi obu ha no a o pesi kire a se wo be nante akwa akoto asi kire te se cap mu dia wo frem po ho no onko ana se bi olonka onko ne ya kekere ne nketenkete no no akoto no de abedi ni na de ohia bi mu no asan akoto no de abedi oye sa abrabo no ntumi hu so onko anim enti ya no ahwe ni ye e de amame e pa cha okọ frem po ho kototo oniema ni nyina kugu ho de hia da enti frimpon so wani nyina bi na nigi sem se watete so nti abo ne da fam se team F ya no akọ akototo niema e pa cha se eye breakfast ana se eye lunch eye supper ho aka de nyina no ukọ ho no mo ane awudie de ode ye wo ho frimpon betimi ama oni nyina bi ya no ahye ne so de ama medofo e pa cha Madarina hotel ase ho no mo da frimpon ani mu te se na we ye nipa one na busua no wo mo dwene nipa ho ankasa da frimpon ko na onhwe wo yi papa wasa bebie ne nkrabata ne bi ewo achim odan mobile Canadian bank dan no emu abebie bi wo ho no mo ho de eye drinks and nsuo eno nkwa eno ton ewo ho ya na wahye ne nso 0244897525 0244897525 and 0206473953 0206473953 eye numbers ya be from Point Enterprise na wetimi age so na afi nkomo ba ko mienu bi wo ho no matimi ahwere mate afiri ho kama Jubilee Hospital so so nie osi apomuden de ewo wa wonsem
na ɛwɔ wo nsɛm de ana baabi a wɔsɛ wogi tum sɛ wo kwakwaji wapomu din enso so akwankyerɛ no ɛwɔ sɛ yɛ Jubilee Hospital sɛ efiri OPD ni yɛgyina hɔ na gya yaresa kpakpakpa yɛhwɛ wie akɔtoa wɔ adwuma so yɛwɔ de yɛgye wato hɔ ɛno ne yɛ inpatient service ɛno akyi nso yɛwɔ lab facility no ɛso gbagbagba ɛdeɛn na yɛsɛ kɔɔhwɛ mu kɔɔhwɛ sɛbe wagya na mu odwonso mu ntasuo emogya ɛdeɛn yɛsɛ bra bɛhwɛ mu bra ɛyɛ Jubilee yɛbɛdi sɛ adwuma no nyinaa de ama wo wopɛ sɛ ohunu sɛ wafa yɛfunu anaasɛ womfa yɛfunu mpo a woba yɛbɛtumi ahwɛ na yɛdi sɛ adwuma no kama ɛde ama wo DNA test ɛno nso wobɛtumi abɛyɛ family blood group ɛna type no wobɛtumi abɛkyɛke no nyinaa ɛwɔ Jubilee Hospital pharmacy aduro biaa wobɛnya bio ɛwɔ hɔ ɛno akyi nso antenatal care ni o apemfoɔ no ɛwɔ sɛ mobaa na dɔkotafoɔ no de ɔmani de wakyi ɛfiri berɛ a wɔfa yɛfunu no ɛkɔpem berɛ a wɔbɛsua asomdwee mu na Nyankopɔn yɛwɔ adom no sɛ ɛberɛ ne so nso a yɛwɔ maternity wɔ hɔ a yɛwɔ midwives a ɔmowɔ nyamesuro ɔmowɔ nipa ho abotrɛ na ɔne dwene nipa ho ɛpakyɛ ɔbra no ɔmonyɛ wawoɔ yɛgye wawoɔ no wie a woayi nso nie wobɛkɔ ne saa yɛde ani bɛdi wakyi ebiam ebia na awo akyi no nsɛmsɛm bi awo akyi nsɛmsɛm wa wani ankɔ ho ɛno nso ekum nipa papa ai ɛni ti sɛ wo wie na akyiri nsɛm no yɛ ayɛ bibia wɔ hɔ a fo ani kyiri mo Jubilee weyi ne ɛkɔ so wɔ hɔ no mo dendenden doctors ne de ɔmani bɛdi wakyi bra ne yɛntwa wo scan ɛfiri wo tiri so kɔsi wo nan ase baabi a yadeɛ no asuma bi a yɛtwe pie ne yɛde adura paapaa ne tantan so ama wo ho atumi atɔ kama mepakyɛw yɛwɔ ɛyɛ eye clinic nso wɔ hɔ a ɛno no w'ani ne hawo a yɛbɛhwɛ wo sɛ wɔ sɛ yɛ mo ahwehwɛniwa de hyɛ a yɛbɛyɛ ne saa ɛwɔ sɛ yɛ mo akwankyerɛ nso a ɛno nso yɛbɛhwɛ ne ayɛ diabetes ne hypertension nso ɔkyena fie da sei yɛsi nkonnwa ne ama nkyerɛkyerɛ canteen wɔ hɔ nnuane papa ne ɛnoa insurance yɛgye ankrankran deɛ saa nso na ban deɛ nso yɛgyeɛ aboaboa mantra bridge no so anaasɛ aboaboa ɔdan mantra bridge no so na bɛhunu yɛn mepakyɛ yɛrane ambulance service anadwo da suom yadeɛ bi amfɛrew na wɔbɛto hyɛ wo so a wodeɛ ano sɛ wɔbɛfrɛ yɛn yɛbɛbɛfa wo na yɛahwɛ wo ma ho atɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 ɛyɛ numbers ya ofra yɛbɛhwɛ na yɛagye wo so kama paa ebiom yɛde aseda ɛkɔ de ama F Nkansa Asatech Roofing Company anɔpa yi F Nkansa sɛ menka nkyerɛ wo sɛ project na wopɛ sɛ woyɛ no ɛwɔ sɛ wonya nneɛma papa na wode ɛyɛ materials na anyɛ papa a wanhwe abɛdu dɔko no kwa ɔkyena bi na nneɛma no nyinaa san akɔdwiri na akɔyɛ ka foforɔ ɛkampre no deɛ ɛnɛ yi opa na abɔ ɛne nti ne yɛkamfo ɛyɛ F Nkansa Asatech ne roofing ɛho nneɛma no nyinaa ɛde ama wo sɛ wɔno na wobɛtumi ama wo nneɛma papa na wode adu dwuma no so aba mfasoɔ papaapa na ne ɛtie nie ɛyɛ long span roofing sheet product na wopa a standing seam self lock IDT IBR size no nso ɛfiri 0.3 mm ɛkɔpem 0.6 yɛwɔ ne nyinaa ebi standard roofing sheet nso wɔ hɔ no mo a yɛwɔ aluminium aluzinc galvanized scarlet ɛna rubber ɛnso so ɛwɔ hɔ saa nso ɛna accessories no yɛwɔ rage caps yɛwɔ rain gutters yɛwɔ valley gutters side stream ɛne yɛ nidisoɔ 14 feet kɔpem 8 wɔn nsa bɛka ɛna adoa no nso yɛwɔ colored nails yɛwɔ wire nails saa nso so ɛne yɛwɔ roofing nails a nea wopɛ bia wɔn nsa ɛbɛka ɛne gye sɛm no sɛ yɛatotom akɔ China akɔfa China German ɛna Turkey wɔn metal doors ɛna wooden doors China plastic T&G yakɔfa no bi nso de aba akyem ɔdan yɛne Kia station ne die no hwɛ ɛwɔ dwa kɛseɛ no akyi hɔ saa nso so ɛna old CMB Cocoa warehouse ɛhɔ nso so wobɛhu ne yɛn wadaroma Oba Intiama Hotel Junction hɔ deɛ hɔ no yɛtwa blocks kinken paa ayɛnya sɛnketwa free 4 kɔpem 6 inches onsa bɛka no nyinaa ebi saa nso so ɛna horo blocks yɛ obi supply nwea ne aboɔ ɛne nti yɛ contractor wo si dan a free dan no ahyase kɔpem na wieyɛ F Nkansa bɛhwɛ na watimi aboa wo kama paa mebato yɛgye ɛhudi nti yɛde 20 years manufacturer defect warranty yɛde ato na pampam saa nso so ɛna free estimate free transport within 4 days delivery no baabi awo bia
yɛde ɛbɛma wo ɛyɛ no afrɛ f nkansa wɔ 0245 979311 0245 979311 frɛ saa numbers no anaasɛ number no na yɛnyɛ wo so f nkansa asatek sɛ still anointing ɔbɛhwɛ wɔ paasan sɛ wɔn any roofing nyinaa solution afei ne korakora mu yɛhwɛ na yɛde nkɔmmɔ no de aba wo wadwosuo na wo nso atumi abam ebi ansana no nyankopɔn ɛyɛ adom a ɔkyenachi memene da ɛbɛ yi a ɛni akyirikyiri ɔkyenachi yɛ yi ɛyɛ showdown walk den a ɛba so na ɛmabunu no nyinaa sɛ deɛ ɔmo pɛ no ɛne honorable Kennedy ɔhene Japan ɔmo kyerɛ sɛ ɔno ɛna NPP foɔ kɔto aba ɛma no a so ɔmra mɛ Frank Kurafo a wɔn nyinaa mabunu no sɛ ɔno na ɔmo nyinaa bɛto aba ɛde ama no ɔmo amfa Ken ama a wɔn so ɔmo nto aba ɛno ne ɔmo nam ɔmo ka sɛ no Ken no vote enti ne ɔmo yɛ ne sɛ nyankopɔn yɛ adom a memene da ɛbɛ yi no wɔn ti wɔn ho agu mmɔnten so na ɔmo anante atenetene ɔmo apom na ɔmo asan ɛde ato etu ahene ne esi ahenefoɔ a wɔn wɔ NPP no anim sɛ onipa a wɔn pɛ no ɛne ne ɔmo ne nante abomu no yɛwura Kennedy ɔhene Japan ɛne nti wutie yɛn na wɔn nso so oyɛ Ken ne supporter onyɛ ne supporter mpo na wani gyene nneɛma a wɔreyɛ ho na wogye tum sampa wɔno na MPP foɔ tro abama no a obetimi aboa na wɔn 80 wɔn so mpɛ so mbirikie no aba mu a epatɔ wɔn so wɔn to nsa afrɛ onyame yɛ adom a memene da edi anim yi ɔmanfoɔ wɔ akyem so aduro akyease akrɔso ɔfoase ayiribi ɛne akyem dan ɛne wɔn nyinaa yɛ kan ho abom ɛnyɛ nante ketewa wo obroni sɛ yɛ massive work ankasa ɛna ɛkɔ so nyame yɛ adom a memene da edi anim yi mpanimfoɔ a wato nsa afrɛ wɔn a wɔn bɛkasa dwumadie no aseɛ no wɔn dɔɔso papaapa yɛn ankasa yɛn agya ko ogyina mu kwasi nyantakyi gyina mu Kennedy ɔhene Japan bɛrima ba no ankasa nso wɔhwɛ anim nso ɔde n'ani nyamba bɛtaa dwumadie no akyi na ayɛ kra bɛhwɛ ɛno nti wotie yɛn na sɛ wɔn nso wopɛ sɛ woba bia t-shirt ne ɛkyɛ ne nneɔma no wopɛ bia numbers a ɛwɔ sɛ wofrɛ na mede to dwa yi frɛ bi number no oso we bia me so me pɛ bi me pɛkyɛ no me pɛ t-shirt no me ba dendenden wogye a memfa ntena fie fa pie abɔnten na bra bɛ nante 0546 471921 0546 471921 ɛno ne yɛ number a wobɛfrɛ na afei nkɔmmɔ no ne mu dɔkyɛn me die yi wɔn de ama wo nyame yɛ adom a memene da edi anim ya ɛna dwumadie no ɛba so na ɔmo kyerɛ sɛ baabi a mo bɛhyia no ɛyɛ ɔdan nkwantanum hɔ ɛna ɛyɛ